Adentina was a one for Japan and macro. I was a boy man, I ain't Japanese beer. As me wo and all two foundation and I will be near worry. I mean, it's one for Japan and Mancran. Ya bona, your course it to a that's a baby, about 2 years in me. Ya heard a name of farmer. Any of the abedam. A bass was one for Mamma and a mobile and mutu far when I be one a moment, me black penny. You're 2 1 more, ya corner now so sa, crano so, I corner now so sa. Or do Gina. So be man a cry Japan or quite guys on my woo, or so be many be, and so one for a chronicle one for Japan man, one can hold she. It's bear 2 weeks now, my name brass I call. Bear 2 weeks now, my name brass I call it your coin. And a man say Macrana, Emra, my near your call ya. Ya buy a cran say, when I'm not one of women a Japadian be, no beman or beman me. And I cran by and see me no okay, and ye bema a dance for. Just all your pipatoso, you won't say, saying or they were Marcolan. Fairly, a cran is our coy, my men say, Japadian or pay near Japadian, and so I offer you have a kind of what they are. We need Japadia or they might take a fan and court, and near the abedam. Nini mo ben wako fa be ka omo akokwa no e ma meti ase so awo ba ko aka me ba no enti ko me ba no ko hwehwe ni nwia no so mpa hwe ne ye nyina ye ko ma me no ho ye ko ya oti se akora na ba bia ene ne bu ofukura nya asam ketua wo so ma akora abaya na o ka me ba no ho no ma na japade ni bi eso e ko ho no me ne mpanifo ko ma me no ho me bla ne mpanifo ko ma me no onko ma me ne ka kire me bla mo se mi kro ne wo baba e wo ma na wo ba ko kan wo apiadu ni nde wo wu boy ne ye ne wedding wo wu sister ne wu ne ba no nsu wu wale ne ayi kan so ni ba bia ka sankra ne mie no ma me ne se do ka me ba no ho de wanyi ni ntumu da sakra ne ye ne ba wo ba na nya mfie sei me ba no 20 years na se ne nka wo de nka ho atete wo ya se be ma ba mienu nka de nti wasa betena say wo so wo de we na be ka ho no na makola no ti ne ko obi an so o hye no onka sembo ne nkire wo mema ne bi se wo be ma ne bi na de ade be ma obi no e je se ye tu so nsa na ye ho pipes na obi ehu sa de we ya kola ne dia na se ye ne papa de nti e so nsa ba biem ne ye kotu wo ya won fa on ye se won ka yi kura nche obi a obu befu esu be 2 years ni o man bi ene yesa akọ ho ya o se ya be ka ho nti ene ye pa yemfa ne nkọ court ene ye dia be dan mo nti boni bi ene papa ni we ho na di na ade ni nua bi fe ni ko po me ma me ne kura mama ama bi nti no me ba ne na ka che me se ko po na ekodi ade o ma mo wa ma ye ni bi ma me ne se me na makum ne ba no ne ba ne be wu na ne ka ni ya ka pa so wa nku an ke bi an ke sa wale na ma wale so ke bi an ke me sa wa wa wale nke be den wasa ko wale se sata na me twempena na me be mato so on se odode man se wo twempena be manye ho ade a wo betimi asa ne wa ade akabo makọ na ka okay Frank me down to be a status so na me hu ye no wa posting on status so na me hu ye na ye ma din se me ba okay me de na me peculiar reason ti a me ba because me ba no ehunu mu nti na me reason but me buy them according na bi ma screening for me na bi me nya so pass up because na me nim say foreign body bi kwa she me ba na hu but me ba ha mo che no mu say foreign body ewo ho nti me nya mfa so be be afi so ba bo am organizers me kan say nya me nhia mo because or say me na bi senka onyo mo aka me nim say me ba na bi kwa she ni hu and my parents necessarily come as parents they say a good be say ya obi ambra because the reason why intikra e bi ade bi wo ba ho ni ba wo ba per screening no mo ye ni nyina mo be hu ade kwa ye no me be hu ade bi o betimi aboa wo no betimi de aboa wo
Mama Kwaba Edeba Akoma 87.9 FM so mote yanka na ya sante mantem kropon Kumasi mo eye Kumasi aso kwasi timo ne hye ni mu pe ena yebutuo won san so ehwe yen live ewo Onua television eso na Akoma de ye se odayen Akoma so Onua so ye se ye dwene wo ho pa na wiei dwumadi a yatena so no eye Akoma mu ensem Akoma mu ensem ye kano de onim ene eye midweek edition of Akoma mu ensem live on Akoma 87.9 FM na afa Onua TV so na ene wukuo yi de yaba na yaba pa na ensem no eya na edos ensem ni biwon na wotia na tese wan kasa ensem no wate wo wasum no na esefata se tiefuo nso enya won chefa ewo mu ne sentie ne obi kan kire obi na obi kan kire obi na obi kan kire obi se Akoma mu ensem abedwafo yatena se na ensem no eye bonfrete ensem no eye oja ensem no enya asem ketwa wantie bia waye wo ho wanhwe bi nso a wa ye wo ho na ansa ne yebekọ nsem no so no ebia na wo ha wo amane opese wo de ba ha obi tete o obi hyewa kwanfo wato asase obi so obeji asase na firi wonsem wato asase de wato asase ne ma wo gi hu sika no wasan ato asase ne de amani pafoforo eno aka ho bi amane ku asase ne so ane ya che so se kan langard for tata ye de yesi yetiasem ye ntan nipa the sent wo haw na de kire wo so de ayo koda na ama akokata so wontimi na nyina no yesi fabra na yenhwe na yenka ensiesie nsem no emfa yie ento de ewo se eda na bibia so entimi enkon kan ne sent wo befra number we ewo bra wa mane ewo haw na opese wo de bedan ye ewo fidua mu ahase wo befra 0243 114 44 0243 114 497 0243 114 497 anasa obefre 0530 507 849 0530 production line amebodo 0530 507 849 0530 507 849 0530507849 wadaroma de akiri usubia ne sefabra na yenhwe ne yensiesie emfama ye Kumasi asokwa ye ne Kumasi sitimo no na ehwe animu ne sent wo de ba ye behwe ne yesiesie ne ye de yie atu yie ama asumdwe so aba baabi ye wo se eba na ewie mo sonfo eye me Akua Ofosuhemaa Boateng o frame yewura meje wo so metina mu e de ama beaches pio gabranti bi ai baabi a obi anyame nka ho na ye kọ ne ahyensem no ase na ansa na no ma ye mu na enya sika na won so fa bi ebo wo ho ebra esa ansa sika ni ubotomu a na akoye nsem pi wo ka asam kurampo a abusua mfa sika ni ubotomu a sabi utiti se dwanti asem bia no abeka nipa ebetie no wafa no asopem ne senti ye de dwumade esunku bi aba we no eya Akoma FM ha ena ya hyehye sa dwumadie no de esomo ene se fa wo MTN no o phone no mobile phone no aha wo use MTN nko ade a watu adi obe dial *439 hash *439 hash na wa select Akoma FM number 6 wo ho aha we ye cash out ene ye be ye no *439 hash *439 hash obone say we are options ne beba no apeki Akoma FM number 6 ewo option nim uwie ne sa no a ebeboa wo na wonso watimi a choose ebia Ghana Akoma ye morning show no ase John etna so no anase mid morning show no Tony Best ni program na Akoma mre anase Akoma Sports aha na watimi ahwemu bia de open no so pekura twane me ensa nyina na bibia so ntimi nkon kan ma enti 3 different times in a day na betimi edi sa adwumadie no na ni nyina ne senya me ya adom a
efia de di animu yi ye be pa dwumade want to match enche pa anya asem ketwa e wo fidua mu asenti short code no *439# no apeke option 6 which is Akoma FM emprepre ye kasa obetimi ato na unya to na wudi nso dia wadi wodem chane nso say dwumadie we ya ye die Media General in partnership with Radio Entertainment Limited and are regulated by the National Lottery Authority. Nti bia de na akwa mu atese enye kana bia ni wedi enye ibesiesi one time bia 419 bia da bi wonya twa na wudi apekin kran usika wonsa ebetumi aka na bibia so atimi akona enkan dia ma chane nso say terms and conditions apply na oyen so a na wahwede wo say oyen yie ansa na waye option no number 6 na be father *439# no wa select option 6 which is Akoma FM na wahwe so na wotimi ato wo de na bibia so atimi akọ enkan de amount na so wanya sika na bibia so atimi akọ enkan na nyankropon ya adoma ya sharp muden won sam we health screening Zia Naturalist Clinic for the health screening sonko ehhehye so nyame ya adoma efiada e no mo edi sa adwumadi no mo se e ka bebo 100 Ghana cedis pe wunya chi 100 cedis a wodem ye test ahodo e ko chi e ko brema nyina no mbe ya ama na bibia so atimi akọ enkan no achi screening number ye no stroke, asthma, ulcer, infection, infertility, diabetes, high blood pressure, sexual weakness, eye problems na fe nko okwa fifiri wo no onbehwe ho asem nyina na omasiesie ne kama pa de ama na wapomode wonsem etimi agina brane wo se twa 100 cedis pe na wonsunya dwumadie mu echefa wo bra be piem e wo ho dwumadie ne bekoso e wo me ya hodo a me bebobo so yi ashamai tulaku East Christian Village, Accra, Old Ashoman, Awuraa Junction, Kasua Tuba, Mama Africa Junction, Kumasenso, Etimetim Lumba Junction, when a Jumedian Ecoso, open to the Mubia dear Fred Doctor, it was 0246 594117. 3P garlic mixture, I drama so piwak for omunupa modia be drama so no. They say until when you be no ma beboa na busu immune system no o blood pressure no ekoso no beboa na so ate kama pa ma o menstrual pains na etete wo high sugar level na etete wo ate say sugar level no je ho ba bi enje a we adra make am fama 3P garlic mixture we yan frame mu garlic no pe wo mu no na ya twe de aye say dro we say wa ya kase amro so o je ho ba bi enje kwa ne ha no wabra o te so a nom 3P garlic mixture ni bi na asientu asma ya de etete wo jo so ntente ma wadro ni wa fura hye wo yan ho hwie ya no bi na wa funu a hye adoa no entwe enfama ho enupai e wo dani heba misti heba kolinak heba na afi apidank heba na fre 3P mpanyefo e wo 0248 928824 ana 0201 000021 ye hye dwumadie no ase e de amamo ene eyewukuada ene eyewukuada September bosome no ne de toso aduonu enum wa fimpinu ene aduonu enan mu ene na ye hye ase de ayenko me ma me bi atena se ye kwa ne nchen ne abusa ne se ne nante se awie ene se owo me ma chi ma hen na pom te se adom aya no akasa de kakra ma ba wai okay beluchi mpacho aya no waye de ye kan na ma me mesre wani die mu a aya ne die kwa so ye ne saba me na ye ntimi nkwa ne nchen ye nto ankomo twetwe ne so wo ho ai me da se ma me awie de wonante se biba mtwa yi ni we de mu kasa ye te wonka ye nti kasa aha ma na etete me na mamba omo tete o kwan be so omo no so 87.9 Kumasi yes o ma ya ma kama aha ba ne sei so for no omo kwa so ne no omo nkobi omo koba ye no na omo start sa anamo tu okay etiefo ne ahwefo madaro mani die mu ene ahobrasie mu won se ye de ye maame no mfo nyina to nanim yakata nanim na ne nyina ene se ensem a woka no eye sensitive kakra ya nhwe ne ye ne yi nanim a be ye nsem bebrebe wi ase anhwe mpo a wokoto ade abonten a na chese akoye bibie ho stigmatization betimi akoso ne senti na yakata nanim nti mo fa nche ye na ensem a woka ne de ye bete na nso nanim de ene die mu ne ahobrasie mu ye ntumi enhu nanim enti ye behwe na watoa ne nsem ne so ne enti a wose ne ma etete no eba ne sen
ehyaase da be ne ade nyina no ye be ne ho nkomo wo fidua mu ase na de wo so waka bia so wono so atimi aka na mo ebetimi de aboa no no yetimi de aboa no timu si akata nanimu a na madaroma sa enetie owo me to aso ade nti no motete ho omu fra so no ba ye no too bad me so nya boche ye nu bebia ya but nya boche ma ye sho ho so na eboa ye na ye nte won sem no ase na ye tu anamo bi a yetimi atu why on say yakata wanim won say yakata wanim so me ba che wo hu aha enti ye de kasa sho ho so kasa ma ye omo pa sorry na ye de enim de so fo ko ka kire wo mu to mo be fie ha omo ngasa me ho o mega samu na etiatia msa akoda nti obi a ne se besuma na nkora na minana no obi anko obi ani to menu anu otwi afam so obi hwemani obi nkasa me ho bibi na me pa wa bontina obi aseme nko eja meti hosa na mi susu mi di ayro ho na afedie ye no bisi asam no bro me so ti me kosofo no ho na de kodi am ne ma tena ba akonya mfie aduasa na tena mfie aduasa ne wonya bida was starting yesa ti me ko na sister bia ba me nche na mse me enkoja me na me no nko na asam no bro me so ja me ni sister ni tua na mo ye ko na o hyedam nti sofo ye ba ho bo punu no mu no se akora ne so ma akora ne so bo mu bi na o se di asam na mse ba cho aha ne ba se ne bo se ne di anu no o ne mfie o se bo punu no mu mo kwato ne fie ho e kwato ne fie ho ti e kwato no no na opie baaye to opie baaye na obusam se di asam na mse mpa cha wa bomba yi nti pese otu mame ana mo na nkura no utuo no enya na mo papa ofie ho mi ya na maye kakra bo mi jaade na mi hyemu afeni etumi afiri fie ho obi kasa ho obi nya mi hu ti sofo aba se tu mame na me nko be ye nya de papa e ya de ese nipa abrabo se nipa ni mo nyam nti wo de obo modena ka na se bi gom so de amini hawo tu mame na me nsore nko ai mame me pa achaw na so pam cho se e de asam de na wa ya wo pa achaw me pa achaw wate me sira fa cha me de nyankopon pa achaw sira wo adawo ma fa cha me na me ba ho ani sofo opie kakra oba sofo be ma oba me ne me enu be ba be pa achaw sira wo che wo pa na no che wo pa na wo pa me se be ye no pepa afiri wa na se wo tu afiri ho na me nsore nko na wo yi afiri ho ama meni monyam no samba anasa me kasa akire nkola no eno so samba presta ne abige wo mu ya me ma wo mu ba asore bi ti wo mu na etietie me sa ya me ma ba nchen ha ti akodi a wo huru wo me hon be ye nya de papa tuma me ma nkora me fo mu enye se me ma ba ko nya 18 ka akire no ina panyin so ko 30 years me no ma tene enfie aduasa ne wo mu nya sa bi da kitu anya sa panyin nya sa bi da afeda wo ma start ade aye na no odin ade na mde sabe kan ofie ha obi asem mpe se makoto twene na se kire sei obi empe mde na mfie ha mo enti so me pa cha profo ade a wa ye ne de ano odin timi so de obaye ye fa ho na me hu de meye ne okoso anu akoso na o hu asema wonka ai wati ai islamu de chopa na me pawo chopa na mgusu a me pawo so fu be ma ba me mi nu be na se no de waka esusu de menti me ho ase wo pa me che se de pa me che se be ye no utu amako ana ase be ye no wo pa me che se wo ye de afa ho 87.9 Kumasi abige no ha adwene do abige no ha adwene na se wanka ono na se kasa ai se wo pa se abige no ha adwene se wo no waka asem a no ma be ka ana so ma be ye bibia mo eti akwankyira ye no wo fie ho no se me be ne ya akwankyira me ba no ya akwankyira se ma me ne de akwankyira ma wo mu a e ho no wo be ye se be ya se me ye be ifu ampa me wu afiri ho ana me yare a me yare suro ku me san yare bie mu ne ma to fom kura me nsore ai brade akwankyira ne bi te sen no mo be ye akwankyira ne bi ya na wo mu e de da sen ne de buchia me brogura metwa no ne yi mi ensan asigo ne de eja pa asusom ne se e no ade enyo se no ade enyo ne aye ti me ba no ne ja ne sam wona da sen wo peja kosi eja re ho na de omre so omde ye omde aye awie no ma atutu eja na atutu na edum negu ho enti eja ne gugu a na eja eguwa na de ombe ye no omde aye se ye nya susu negu a negu de bi wa no ma sesa ne atu ja negu de bi wo susu adwa ye nyina mu ye bi
yes akwankyere ne de wo ma ya na je se mi bo ufi o wo nso buchi a na so edu so mo ya akwankyere no o ma na eso o ma na eso enti enu de ade a ekoso wo pa ade a ekoso adwaye nyina wo mu ye ba bia wo mu ye ba bia enti onyankopon ote ase ya onima koma mu asem nti no onyame num se menye be fo de ato me so kwa na ja me dane na mo kakra kakra de chire me so am si davi me ko Akoma FM ma ko susu hu a chire wo no mu de o me ye bi o mu nya fa ho ma o mu nka chire o mu se de o mu ye so mo anyai ya o atete ye no mu tete mo anyai na no me ko hospital waterfall ahimbronum me ko ye me tete me ko ye me kan nyina chire doctor no free me o me o tumi mo ja she fidiem o wie no se ama me o pressure no cost nam 200 ada bi anwune doctor me nyune hwe wo so boa o se na dwumi na metra wolu mu ho sa na mi su me tete doctor me hu de me nya bia o wi ase ne se na kuna na ka chire me wo se oh ene wa nwa wo pam se da wi so fu ma nwa wo pa ma ngokura ka ye fa so wo so ofu ma bre mi kunu wu ntam tuma hwan ko dan ya na po wi we ni e ko school ye ni ye se enkura nka ka sapan chire me sofo ye mu din ya me na no odin e wo fi yo me ntuma na ye twafa me da be sori bia na me simi ni ma hata me sori ni ye twa ntuma ne fa entuma sini na efira wo no ma hata no te se de egu ko mu ni ye twa ho tim musa ye se ni ya me ye be ifu akama wi o ni ya kwa be fa so o be ti tu be ye na ba mi bia won tu afedi wonu afepere on the chopper na oguso chopper na ti dan me wo ho na me bra bi ba wonu kwa am ga se ha no wo oba ye no se maame asofo na wo ha no de asema beto manim senko wo ba wa ntimi am no sofo be ma no ntimi sra o chopper na no se me mpa na so opa me che o se ma ye den me dem si won tu mfiri wo tu efiri wa ma me dia ti dan ko e bi bedidi wontam wo mo ba me fie ho afa nkura no ma wo mu twa no se mo mra dada ada na mo ma o se me ma me so ye beifo enti ye ma me num suo kura wa ha enti ni ye ma ana enti ni ye ma te se me ma bontra ye tete ye sa ne de hwem so ye de hwem so obi akotra bo so kura so akotra so fo aka na num asem kura ne ho to no me de me ho nto me ho nto me kura o ti abadwafo me sram mo kama se ma me wati ma me ko se na ye nhwe ni se o ma ne ye se manu omu ye fo ne be manu wu ye ne ka ma me nsa e panyine ne wo suhum sama kase ono de won ka ho mienu na ne omotia no mienu na mo tie presa ne abige mu na meti ayi efe ma me de mo ba ha no mo mbre wo ho ase wate omo ware baby de onya 30 no on ware wale ne omu aguo owo ma o ma mienu enkra no we nkwa no ho me so wo mo nko o na mtumi so ase nkoto nsu eja ni na ya nko ni ya twa fa ni ekọ oba na me ka kire na biba ogina wo sem se abi enkwa me so wo mo nko me so wo mo nko ni ya twa fa so won ka hwe kire wo mo na se ntimi ka kire anka won ka hwe wo hwe nkura ne ha ne wo ma pie ko won ka hwe me fa sam tu na ni ma abige won ka ase nkura munya da mo so da na so mama mo nko kan bi da won kan bi da nti wo hwe nkura ne ha ne wo twa fa so no okọ ona na fo ne mienu abige ne mami ene o mienu o mienu ni na me ba ko no 14 years no kwa wo ye dia hia eketwa no 18 ketwa ne so awo wa wo na wo ba ko yi enti una na no ye miensa mienu se miensa ketwa na wo 14 years no wono na e ba ne ka ho wo mu ho miensa aha sama ha chese enti una na no miensa na no mu ofu osisi pa cho an na abige ne die mienu ena ketwa no so e de ba ko mbo otuma wo 14 years no wo yi wo ko school JSS no ko fa nyinsen na so ma ni o di kokko yi wo sani mu ha kokko yi wontimi wo na so nyame nti wo be wo ma ni nyi da ma ni nyi wo sa ne school nso so aye so wo be ko so wo be hwe ne ba asa ko school no se an wo na me se nya hwe meji akwara no sa be na me ti se yewu meji akwara no na wako ene ho a meji akwara yi ma hwe na wo ye funu mi na me de ko doctor oko wo kra no mi na me de ko ye ma na ko wo yi ya ma hwe na ma se nyame adaworo ma akra na nya 4 years say me na sa ko school o school mu se ameka say wo sa de akra ne ko una na ne ko school una sha me na me hwe no onu kura sa me je ne ma onu ko school no onu afa ni wa wi
Owie kwasa Ofosuhemaa. Ana no we SHS here. Oka ho. Na watwe na watwe mienu fo ye. Oka ho. Na we se mani awo no ma ni school no mo no. E sa hwe ka ho. Sa hwe school ka ho. Na bre gida. Kose nyabotre. Nyabotre wate. Me patcho na ye adwuma be. Patcho me to eniema odwum. Ene ni nyina da soto. Ene ma nkọ ahwan. Ese me ko ba ko. Wo yare. Wo se wanya stroke. O ba ya so kuta poma kan wo sabi preduasa. O nante ye kra nya me fe. O pe o twon nem, o kan o twon na ase. Na je se yare ne wo ho. Esi de na ko dwon ko twon ye. Ebi wo ha be ko. On time quarter said the first no. David. Ya de ne be bon fie sei ni. Ya de ne bo mi se fie mi ensa kwa be ba. Na wa wo ton wo ntoma wo ku. Patcho. O ma na ye de adwuma. Sa we de oso we SS. De otoso de odi kan otoso mi no na big no ye de adwuma. Ono ye fried rice ni ayi ba ye apesi. What to aduane. Ah, ni ma bebiri. Oh, okay. Nenti de pa potena. Na no mo ntiye wo fie no mo compare ba ya dia ba so ana asese. Nti de wo mo kire na se. Ni wo mo te kama. Ni wo mo te kama ni edi nkomo sere. Ni wo mo ka asam adwene ho. Ni wo mo pema asam na mo sem to wo ma asam pa. Ti be ye na se ni no mo kwa asori wo no akofa sa me ntime ho ase ne etan bebi. Sa no de ye sa no de afiaba. Afimu ni. Na mo kwa asori mpaibo. Na so fo ba ka kire mo se o mo ma me be ifo. Efiri ho. Ene wo mo ba atete wo mo ba na me kodwo mu ana ase bia me ko ba bia. Me wo kro mo yi wo ma kwankire. Wo ha wo mo ye. Na akwankire no mo ye se wu ana ase obusa ba ne se o ma ne se de no wa ye o mo se kire nka. Ana se de no wa ye o mo hu se se bi o ma me be ifo no mo kan kire. Obusa bi da. Mi ba twa mi bra kra me ko ka kire no. E mo wo bai mi bra wo ma wo ba be imprince na kra. O ma fie ho ba be imprince o ba na o be kire me se o pa me chew. Na kra so mo nya bi. O mo ye bia o mo jan. Okay. Ene wo se na mo san ye bi mu e. Mo so fa ye nya bi. Ni wo so ka che me o mo se ye nya bi. Nti ja bi bi e mo. Se mate. Ni wo mo ti wa de e tia na tie. Oba no okwa wi a de tia na tie. Saa na tie se san ye bi embem. Aho anu asa busa me se saa na tie. San ye bi enim saa na tie. Ye uja hokọ ye na na tie. Enkola. Ase ka che o mo se obetu o ma firifie ho. E menya me peace. E bi se me ni ayi bi a ofie ho. Eti wo mu ni ha kura from ma be fa mo ma. Me didi me nkom ma asere. Ti se bi a me ba me fi ha na me betena adwumi na fofo ne nchen. Eti na wa me ni wo bedi nkom asere saa na me ni aba me ho so. Na me di asore na me di kofu. Na yo ya. Ah me na kafra. Na se bi a unu aba ma na beka ne no. Enne no obeba beka asem na ko no. Obrechi ya na de omo ya no mo se. De omo ya na omo ye. Why na nu aduane wo fi o? Pressure na mane no a. Eso oni bi. Ono aduane ni wi a ondi. Dabi. Adentia. Oni bi. Mini se ba ifu aduane. Na so no ana no. Ah oni bi. Se ya na ato de mani ti wo. Efiri dwemu di aba. Na so akoto na bontene di aba. Na so ato de ba di aba fie. Ba ifu aduane woni. Se bi oyare nyina na asa de kodi dwa. Ah. Ko Osman so nkoto ade na won. Oh ne wo ko ono nko ade ne wo ko. Na oba nu awie de ono awie a woni. Ti de be kan mo ye ne dey. Se wo na no aduane de wano wa. Okotugu. Oh. Enkura ne kura o mo mu ni aduane. Na kura we ne be aduane. Akura bi eni. Che asam no wo ka but ye mpese be ye na afi asa asam no. Se bi onya ne no kura ni. Ye pese ye hu se o man kasa na o mu mienu. Man kasa na o mu mienu. Mi ana mo wo mu. Ensem a wo kan nyina ye. No mu ye 4. Na be ma ne wu ye. Na ka ma mi ensa. Panyin ne wo suhumu no. Ana ade mienu ne te. Mienu na me wo mu. Mo te dan krom. Pepa cho da bi. Wo mu da ba ko na wo mu ti mu. One wo nua mienu abege mienu. Wo te da ba ko. Wa wasi wo fie. Pepa cho ani. En wo yi dan kura ba pa mo. Pepa cho ani. Ana wo so tu di. Pepa cho ani. Ono na nanum na na eda. Na wo be jo ma. Dabi. Wo mu de da bia wo mu de. Ni wo mu na ada. Ti da bi wo mu no maame. Ni wo mu nua na da. So me da me gi mu. Ti de me yakora me ba ha ne se. Na no me call tafo yi. Me call ye. Me call je dro ba ye. Tam wo ho. Ya me de num. Na bra me de num nyina wo ho. Me de yi num no. Me de ba ye. Obi amusa se maame na ala wo call hene.
ana ase maame ya da okwaji aduro bi emusam eti ajamba na so na akoto dokono be bura ha ba mu dokono na biye kusuma hwan me suma presida okay na me diye eti me diye no na me no maduro no na me yi aduro bi emusam se maame ada e okwaji aduro na ase maame di asem bi ankan aja me no wiye me no ne town to chile me doctor ne chile me na da no wiye na ko dai mi da na me hwe se nke bi a anajo no ana sa ade chen ye kora no ma cho be busa se maame na da utimi dai ana se wonu aduro na tesai ana so ko ye no doctor ne kan sai obi aka bi anche obi amusa be se da me sore ye me jina me kwaro na me se presa ada na wo yesa wo ya yoro ho sam sa itimi call doctor ya be bai adura me no yo je me ye obi amusa me se ebi maame watimi asore abiga ne so sore ahomache ne kono na dua no be 5 no wonko obi otuje musa maame na ada wa sore ana wo sore na so ho te so obi antimi musa bi ada wo ya mowa wo na mo fi ha ho ne me di wo mu djuma no paro di wo mu djuma fa na obi afi me bi an kasa ho se dia asa na wo ka na so ma wo se die obi amu me ja me kasa ya na tuna mbe eti enura ase na asa ne abiga ba wa antia me wan kasa me ho ana opie ko na o san be se ne ko wura ne dem wan kasa me na si abiga na ada woni me ya ka na efiri eja obechi ne ko be bi na me so tuna be bi ene so saa na no pe so sori ja so beto bo akasa mo no koye de okoye no ko na me dia ba ha se mo da woro ma me sira mo mo am wate na de saa me hu kofa abere me ho pa na kira abere ya semo emu oya ede ne beba na bata betiti ni mo re ma hwe ne ba ma na nyina du fie we 30 years 18 years na omo be kompai bo so for ba be ka cha mo se mo maame ye beifo no be fie na tinton tan omo ne mo maame omo kompai bo no mo ne mo maame ti asetena pawo no mo ti yie asofofo ibi ha adwendodo mo duebo nyame frɛ bi mo so mo akasa se nyame afrɛ no ma frɛ from ho no na afrɛ mo gya nyame aso mo kwa mo binti na nipa bi so mo nkwa asɔre no mo binti dia mo ye yinti ana nipa bebre so mo dia asɔre dem dia mo nsi wo na mo makoma mu no mo bɛyɛ de so nyame ani susua mpa asofo ba no ye oba ne bi sɛ wo ma na wo ma ba obɛyie na wo didi ne yɛse yɛ ni ofa kruwa de sensuo ne yɛse yɛmfa kruwa ne biem de na efe na ka no maame tifie maame fa kap de sensuo nom no wafa bi na ade asensuo anom o maame fa de a wo se yɛmfa wo de atere didi ase he wo de bɛyi aka atere wo de bɛyi aka nsuo wo de bɛyi aka kap ensu komo de ne kura mpa wo osma ne nana no he na naso mama monko so fo ban so wo bɛifo adai na mo yesa so fo ban no betu bɛyi no so for back no who betu be ye ma me wo hefa boni din be wo hefa ni dini o wo he na so le way na so no ma ase so for ba wo ma ase a Abigail the president ba wo Church of Christ wo ma so dan ho e ho wo no so so akobo na dwa ana wo ye mi fie so for ba bua wo ho be ye no ubetu be ye no ubetu ya be ba ho ubetu be ye no wo ye nyina ya nim se ya kura so ya bana se ye wo bia ubetu ni nyina aka ho enti bua wo ho sabi wutimi metete obi abusua mu saa sabi nse hunu kura na ate wo ma wudi no wode entity mu abetu fie na ade ote fie na wudi dida dia wo ye eso nyame ani bible mo hefa na wo be quote bible no nyina akire ye na wo wi a watu maame ne baye na ma no no one ne ma akotena asomdue mu Abigail ne Priscilla so mo maame wo so wontimi ntune nsu ne wu enkofa han hyehyem enti baabi amadru bia no monsa amachi sofo ba no wotete montem se munimu a eni hu onna papa sabi so ma me waboda mu mpa kobora so kofa tontura ebre no mfa ni agro wote ase de mo wona so mfa so o eda ode ne nsa begu ne bo na mbabawra ne dem ho ne wawu da ho no sa da no na mo behu se ju se mo ma meti ase na nka mo tete ne kura mpa enka mo pe enso sa da no na aka achi wo ye daifo na ye dai sabi mu maame nko ana ebe ifukuro mu ha se mpoete sa wono nko a efie be na be ye nim so fo ba wo ma ase yi bua wo be ye no ubetu be ye no yo ti ase ma ase ho ubetu be ye no ama maame ya de ne ho na ne mma ene no asere bi no
ye yeten asem ye ntan nipa ensem hunu sei de ye nhwe e ma ne nkoso owo metwe me ba sesi abate me sa ba wonche ebusiafo ya kwwe apomuden won nsem e power specialist herbal hospital doctor Akosu Aduaya o matna se ye ko doctor wo sere mani abra wie so fo ba na hye mebufu da me kwa kwato no wa momi amebu no ade a wo ye no de na ni hwe fa mami tia no ma wasu sa fitia no pa ba ye besi sa abre ade abanye na witchcraft bill no pass na fi we nyina nyame mfra wa se nyame afro jani pass mu sa me ko nsa ko eton so bia ogbo na here baba hera ade mu ja nyame aso pa ade mami yesu fitia no pa ba ha sa obeti sa abre what TV so nyina won say so ade be man have acting father me say mo family na mami doctor yenko yo yama afefo ne atie pe nyina eba Akoma ade hunia TV so order for power mre and a sway na power specialist about hospital ya nasa ya kachira wo ya enye bege ne mutumi ana yakopon ede amaye se ipabia num ne atochema ye unsu wo ho ye mawo bopna no wo de beda power specialist about hospital order for ye be sa ni nyina ama ho atimi atɔ ene wo de wani kire fe yasi Kumase Jasbo police station opposite onsa ebekan yen enka na wotemen kan ye Kwabenya ACP road power bus stop wano onsa ebetimi akan ye takwade for do mani kire Anaji estate ana offer 0244 54 54 44 22 0200 38 31 WhatsApp yen 0555 79 ya mame Dr. Akosu Aduaya ohene yere ewo aduro na power specialist about hospital the same thing kan kai ya biara ni ho odofo ekwati yen eti ye etete wo no ye yajimu abasobo ye boy abaso wo mo ye boye di adanse e wo ho kase ye hepatitis yare no ni ABC ni nyina no odofo wo de bedan ya ye betimi ahwe ama ho atɔ empempie no me se stradeɛ edore brebo na odofo ene kofa house etimi ede ebrewo ebasa o hye brebo no akonfo eti dumadi a wosu die ede eboa nipadua no se efi be free nipadua no no enya de se etimi ebasa efi tira nipadua no na emoa eye bacterial infections nso je brebo no eboso odofo ekobasa na brebo no ahohoro aka no ekuro etimi ebam eno ena ebasa na mabrebo no esei eno ene yawa ene ote wo yefru ofu ahyetan ya bibi ene na mu no yesi okiri brebo na etutu oje wo ho a enye ahohene bi a begya wo so de bi odofo ne wadi bi ho kra no wa wo hye honam duane ene ya nenso wa anya ne sa nya de se ekoyie onse na nsen aduane enye wakondo untimi ne di ebi ko no mu so a na nyina asan apia ba enti ama wo so tia na etie eno akwa asori yi obi hia wo se wanya jaundice tese woni nyina ada yellow wanum enura hodo anya de se etimi kwa me say enuro na wonum no po no eno nso wo de opiri kukuro fi se no so etimi ese brebo no ewo ekwan bebre so ene anu ye no ewo ho ede ma wo se obetu anamode wani akire power specialist about hospital Dr. Akosu Aduaya asuye ono ene wonuro no se ne bidin kan aka ne abona ba so ewo ho fi se waye bi pen ewiase afa na nyina ba biara obia ebonide edi ho adanse entena ho enwu me se edidimu na wanhwe anka ho asemo a oyefno no anase onase betimi atatai ebra kidney no so ohaw aban fi se wachiri dompe no nkasere no no pains na otie no odofo kidney no so eho na ebutuo eti infections nso na eyadwuma emo ni didia obrebo no ho didi wo sa no ho wi a baby a omokọ no ho bomoden se obedi wani be kire power specialist about hospital na yatimi ahwe ede aboa na we nyina ede afiri ho obeto enuro ato nanso ye hu ne fare by enhu ne haw se hepatitis yare bia na abrebo na kam aba ho a odofo me se oye abre agu bomoden se odu wani ebe kire aso na be 0244 54 44 22 0200 38 31 maybe I will be a WhatsApp here 0555 79 Onia me say woni no emfa embo life baby a wakodo na hwani wani betime yi e de ato ho ama amoni na eso asa da ho biem me si enyini timi do how eba ni padua no so nanso enyini kire se ni padua no enwu eti wani na awiabo a untimi ensi so a wusu wani no etwamfoni e de kirewo glaucoma ane se ayewo ene asebia na mitie nipa baako o asthma nipa pro ya esa diabetes wonu anani esa ha na glaucoma me pa chaw ni nyina no
bomodin se wo de beba power specialist about hospital ne yatimi ahwe e de amount eni hu nsam ya kanu ni onim eti odofo otena oye hwe han ne woni efira wi a me se unya kodampo nene waso wonsa e de wo anante e basa benedie ene beto o haw e beba wo so eti misraw ene uti yenkan fa na semhia se ne woni no aye bia no se etena asisuo se oye ko ya wo pusa misiko okutimi de ba diabetes ensu timi ma woni esai eti ene entena fie entoto nobi ennom fa nobi soso bra power specialist about hospital or your specialist eti obedru ho aye do be fa fidiem ye be ho wani no so ye be ma onu a obedie ye de be so ama wani no eso etimi asa ada ho e de amount na etimi driver anajo nanso enei e be bo no num kura no anya de se utimi esia abonten a ye ohaw bomodin sort ba power specialist about hospital na yetimi ahwe e de aboaw na ohun so etimi atowo enei infections nti oba on se oma be ma no okogyaw oma emoa age odefo ade aboso atua wo akono ana apese be ma no so atua na kono eje ne boso eka wo so wo kono wo se me ma de saa enye saa na me ma tie ni wo hunu no wo akora na wo hunu enya de se home eka me ho etibisiraw ensuo na egu no se eye yellow anase brown no enka na wotie no akatoa bi na free form ho ba ni nyina no eye eniema e kire se ebepam be ma biara enya obema no ana de saa na wotie bomodin so de woni betre power specialist about hospital yetimi ahwe edi ama me se infections ba so na se wan hwe ni yi a e sha se free ba bi o fie pi ene ama hu de wu hu no eti wan pest specialist am na hwe amfa ama o ne yi a ba bi edu bedru ne se ebetwa wawo se na se on se onsabuo no emba yie se na nka ba enanso na ne be na nu na nsa na ni nyina no atwa busa on se ne aka ni nyina no eya efa he ene usu anya fibroid ensunsanso no ebi no power specialist about hospital ho na aba we nyina ho anu yie wonsa ebetimi aka se fibroid ni po na aba abontoontoa anase ahyewo fuse nyinsen no be se ye waduru a ebe hye na se afu system moja biara no a ebetu eto operation no bia kan fama ase okoye no ebe ya akadwen hu mienu na frɛ 0244 54 44 22 0200 38 31 what do offer our WhatsApp here 0555 78 ya ma also ono obai atenache nanso nya de senyin sen etimi ba de bia wo so oba no ana fuso ni free no infections kro no ana ne nsa bi eba ne kɔ odwonso ne sufita bi akira wanhwe ho asemanka no on se eba ye obema no fon na efon ya ketewa ono oba hia akura sisi ana ho esane ho eno ana akum ho kwamwa na ene emantimi hye oba nyinsan eto so bomode so odwan betre power aso ye yenye hwehwemu emfama se ebi agonoria bi no eno sunsanso ene ne edi udem saa no bra ne ahwehwe emfama enti se didimu a me se wo so prostate no ebe hohono aye kese emo akro na wo ebedrum bebi na agense ho nsem no enya de se etimi ekoyie wanju so mebra na odofo eba tot gise wo chem ansa na etoda kra na watimi adwonso a me se behu power na omo afiso na specialist e wonro na obetimi atu infections mo ano ama ho etimi atɔ na wado ho kra eba sa we se ye we nyina awie na se wo be fetal na oba nso be fetal a ya de se nyinsen no ebeba eti ena wo ho nsem ade to empaibo bia no me kasa nyame ntimi ye otimi ade nyina ye nanso waye ne hyehyeye ato se eno ne ye fa so a ebetimi aboa ye ama etimi nyinsen ne awo akoda ne ho oden na eno hunim die no ana ode ama power specialist about hospital na nti oso ba na se obesohwe a me se adanse trodo se oso ho betimi atɔ na awo a ye ka ho asɛm na wachini abre no wonsa atimi aka bi no nim ne kompo aye no enkanfo Dr. Akosua adua ya power specialist about hospital ema no se oba ne nyina ebegyira ama ne ho atimi atɔ no typhoid ana etete wa ni nyina ne edi ho dwuma e power specialist about hospital me se da meka se typhoid wa hwe ne yetimi didi kɔ adwenum eno ebetimi ama wadwen ne ho aka eti emfa no agudie se fever ana ha me mesraw tu ho anamo ene ya wote yenkan na oso enya ahotɔ yare pi ana yesa e power specialist about hospital etikai se yare sabia prekopa oba ho a oyare bia no yebesa etu ase ama ho etimi atɔ se na American ye no ni bi so e wo emonten so se herbal mixture ene ne powder no odofo support immune system no ene wato ba ha oya dwuma kakra ne wabrɛ yare wan kitenkete bia ne etwifa wo so a no bi na emma wapom de NCP ensita na wo so watimi akon edi nyare waso adua ya mara mese ne wo ho a na eboa omo ma test positive for malaria o nom na ene boho na waye wanum ato no ne nyina enso atimi afiri ho wabɔ wa acha eye cough care herbal mixture no eno ana wonunu bie na atimi afiri wo so ama ho atɔ ni nyina mu no eye almighty jirikajiri
eno eye mema duro ene nsuo na gugu oba ne bepo obeba fie no ohwese obeye o mema sem mesraw enwuhu ani mu ase bofa da store heba shop biara no na epagiri kagiri heba mechani bi nani wakagina mu na muaw na ne ositi wanim na enegye emra fie 0244 0244 54 44 44 22 0200 38 31 WhatsApp 0555 79 for asempa eyitia etifa numbers no ne di achibra na mse oba ne how eya obiara no ne nyina bekọ na wo wanya waso wie yada se papa nyame onhira Dr. Collins wo di apomuden wonsem every power specialist herbal hospital ede abeso meni metiefo ene mahwefo na nyankopon ya adomu a efiade di anime ne memenda won se odonten adwumade ni asahya ase wo fidua mu ase yakoma 87.9 FM so ne senti efiada anadwo no ndu memenda anadwo no ndu ene kosi dumienu aya chima fidie no efatoa na hia sweet mavis won na pamfo no mo emfa odonsem awariensem ensem obeboa ama mpnatwe aso na aware nso agina brane omo de nyina esomwo na bibia nso atimi akonka enti ya hye nso na ehie omo na waware entimi enso twan se bibi na tete natural spices nso wo adwaman so mesro pebito na efa ye aduane ene bebre ni maduane ye oba pa wonu aduane a wontimi kura mfa bi nko ano mesro wo hia tete natural spices enu ntia se onya bi de ye aduane se ikima aduane bi abeye bi ebeye de aduane biara enti wo ye chop bar operator anase wo ye restaurant wura wo ye nnuane ahodo ton obi kura na de wo da bia bro na wo ye aduane ama obi akoye na ye fro na ayie na bedin to a fatete natural spices ye nnuane no na obonso mbebo abaso chese spices ne de ebuso chapo ewo adwamans nanso de yaji atumu na ya so ahwa ye di mu adanse no eye tete natural spices ye de yanka say natural spices ya na ye rosemary garlic ginger onions bibia ya natural ones ya na de yanketenkete ni na bi ka ho ene de aye ne sentu kwadwamu anu atobi abafie na aboawo wei enchine bi anim preservatives bi anim no monosodium artificial colors bi anim flour bi anim 100% natural. You want steel seasoning, jollof seasoning, garlic and ginger seasoning, chicken seasoning, beef seasoning, and your curry powder. And so our Jamai. So friend penny 4 na etu no do mu 0245 580957. Power Specialist Herbal Hospital for ena yetu omonka sesie no. Na Dr. Akosua Duaya abasobo chenchire nchempanyifo de abono. Eban hepatitis B, A, C, D, kosi iya. Mami ewo ho aduro tatahwe ne senti ne yebo na baso no. Yesi hepatitis de the whole Ghana mami na ewo ho aduro. Entu de fa ko ho na wonhwemfa na aduro ne nkan na ase entu. Afei eba no se sciatica yade no. Yade a wutidi no adede nanso emu nsem no. Nyame nko ananim wotu asintini betimi achewoma wotu nan kura entu wo a wo liver no srade abedol ho no fa power specialist no mo emwa wo wo don pe na ho aka se buo sa to afa ho fa ko also yade abeja wo so ema also yade mfa wontu anana mo wonse do na nka se yade we de no ana kumi maami kumi papa ekumi na nana na na kanso enti no ana bekumi e kompo na abehye mi ni mu ko owo ho aduro kumase fo mo bekọ fe yi ase Lake Bosom Chukwantempo ne so one Jasbo filling station ene hwe animu aya junction wa afen knan fo mo nkopoku ase ACP main road honom takra de mo bekọ Anaji estate Anaji Eme primary school no enhwe animu eye nu papi no anu de aba Jaman so adua ya heba malamix malaria fever ena afen general body pains bejanem Hebatin heba mesha ne pada ebo na busu immune system no jirikaju heba mesha memedro ma power be ma no bie na edu mensem cough care heba mesha eye mo bowa na esi omumu asoso omumfi nyina edua ya heba tonic wonu mu ato 90 minutes dia no bi enu pay ebi ewo drugstore pharmacy ne chemical shops ahodo enyina emu
Freddy Mens KO Danny Heba ewo mbrom Happy Dank Heba wo mbrom Misty Heba wo mbrom Colina ke wo Ashtown Fred Dr. Akosi Aduaya ewo 0244 544 422 and 0200 383831 WhatsApp line no 0555 797878 Lizzy tomato mix ewo adwaman so Pebito na efaye waduane ahodo nyina na aduane no enyina ye enkoye na bibia ndeda na akwan mu wode ya mesi wure fia aya kasa woto anti Lizzy unya kape osi anti Lizzy nipadi tomato paste na ba jaman so a enipadi da so no badi bi da so no aha unya kape mbe yi Lizzy ama esanse no ene papa no Lizzy de ode ye aduane a anu nsuo de papa ni senti mesrao ukwadwemu a mento tomato paste bia eka Lizzy tomato mix ho na bibia so entimi enkoye framo na tunu dodo mu wo 0240949091 awo me ya saba wonchen biem mi bisasa omma no onu omuti sesi amienu no Abigail na Priscilla so awo be ma na ono ne wo no we akora so 14 years is ndo maame di ko dua ase ho no mfire abemu ono ne nyemo ye no also this one no ne ko omujina JHS no ono ne nyemo no nko school no bia akọ ne de ho na da bia ayo si wo ho na no okoto ade abemu ani fie eno ne nyinsen ye ti abemu ano we abemu ano maame ene wo peja ya wade nto mu ko dua ase o ma firi mu mpatem hoko pacho an on hwa akra no no 14 years de ono ko school na o awofo o maame na de 20 cities here ba so na say confirm ena Abigail no so e ne ma no e papa we na papa no wo mu na wo ase ho o show mo pacho an ono de o show mo pacho an okay ti ono de wa be ware na na no one ne te de be ma ne ja na nsen a wone na ja na so hwe nkra no pacho an oh okay na be ma no no te sei na mo ntemu ye be ma na me ne ntemu ye pa e wo fie ho otu betina wo fie obi okay ti no wabu ade boy ne bu ade nti akire ne kese obre ne ho ase ama ti me wo wa na Abigail ne ba se domre ke pese wo tu kwai eye me mane papa no okay e wo fie ho pese wo tu kwai na me moa no wo tu kwai a na me boa bi be kame nti me nwene ho na me moa ye na see you mate ti me dwene ho abe se be one week ana o musan ba ye se ade na kosi sai waboabo ne ho nyina o obetu kwai na se busia na me kopensi ho wo ho okay nti busia no na me boa ne so ko no nya on famra amfa ko tuye nipa koro ka no se mama mate ti me hwi mu an madam fu bi e ma busia bosumi bia no age nti ohia sika na wa beje ne nita bia bosumi bia no age 2 million bosumi bia no age 2 ohia ne sika so obeje na mbeka kire wo mu se de mako hunu ni te me koje no mu se kokoje na jam koje ye me de bre no ti ni anu wiki kura no koe okoduba ho to okoye no mbisa bi gese otenenka oye adwuma se han ti aja ne wo hwa dan me wo hwa no mu fere me se maame domre kese wo ba na ho asetena no nkoyi ti wo ba o de da train station nti wo ba na ho kire no na se e koje busia na nsa na wo ba sese wo ba be de watua o se ne wo so wo ba na danfo bi wa fresh ne so sebra Charles send ni sika no family na ka sika kro wonyamba na se wo ye adwuma kama na wonyamba de ne sei e pa cho me ba sika se na akwaje mu awo pa cho 60 million na nsi hu no so ka ho be ye sei esi hu ni de na se mintua ne dako ene mintua ne kakra enti wan fa sika bote na akwaje bi 60 million 6000 pa cho ena nsi hu ni de na ojene na awotwe bi ya 200 cedis pa cho okay enti emu ana me se minsaka me ko aga de me ni ye free me ko ka kire na ase mase ena etu kwa nti wo se ne ho esua sika na ode ko ni sua nti me sere wa boa me no se wo mama wo bi a wo mam bi nti wura aka ne de me boa nipa no obobosia nipa twan na ni ade na wo ko ya ojitu mu se obobosia nipa nyina ni me se obobosia no de be ma no ade no ma Abigail ne Dominic na fo mani ma akwaje na wa brewa se me na me ba che o me na minim
de o ma bosia no wo mu ye ni dwom hobi eni se bi say o ma bosia enye obi a no de ma no dabi aha yo wa fe ne mate wase dabi eti aja me kwaje na se bi me saka na me de ma wo mu ene o de efa koye ho ne ma obekọ no ti wo wa no se mama koye ho ne ma fa me ne mi enu ne koye yakoye eti ya ye no kwasem ni ne ba bi a na pray ni wo ene ne ma o kire se o tukwa na wo ho na jam ko da ne sika ne ma wo mu no koye to wo na da fo Charles me wo na Charles se odo afre bi so de da train station to obeba na se onya na bosia ne de ne ho ne ba ne de a wo de wo mra na ja o ma me ne bo mu twa hia e na Charles ko fa ne ba to oba ya na da fo Charles na sama na nwaka se wonka nti se wotwa tensi kwa ka afeye 36 million. One city 10 city went to ya. To didi mu an waka na. Da ko ne bi get so ko fa girl you said e na bi get ko kan o se won ti ase. Kikiri ko yi ni ma o kro me ka pa ne cho pa se besrew. Jai. Enye nipa nyina na akotena ne fia o no ka sa me no ka. Enti jai ma so bag mu odo so me ko. Abi gen ko se se ma wo di enti me ko. Na so o ko fa girl enti won ka. Na ja me kan ka ko ne ma me fie mi ko hobi ko to ne ma me anim ti dan me wo hwa na ne wo fa panimu wo ma me frem se ne wo fa bia ba no so no busu afo ko ye kan wasem ka e ko si ya se o dom rekete o won de wo dwene ho ansa so be sa ba bi ma fie o de wo ma bi ja ko na so wo ma bi de wo fa mi sika ma me fa ngoma sika wura na ja me ho nto me na den tin ko be bi am ka diska na chel me fan che no je se ene se wo be bi am ne na tie ni mira bi a me ka kire de wo betua ni wo tua kwa me hu ba bi a wo koro de se ne me ma na nkosa na ja ne ko to ni ma me ni na ma se mi nya abotere na ayi o de se na wo kana nwa ka na wo kana Charles be fa se wo hwe kakra ho adwuma na ye nkoye ti me sika 40 ene ma kofa na bia ko ya nwa ka ni nyina kama se de obeka ka no na ibenya sika betua wo ka enti mi na me se o de wa ba wo me ba be ka ho ase enti Charles no ya kika ya na Charles ne se wo de o ye ho adwuma na anwa ka na wa bede dodo o ye ho adwuma kakra ye te ya se waton boy na ton anwa ka mama odo anka bi nse mama me so waton de ya se be ne de o se an me de ma na mo ametuo ni se bi ko ye ni ye na minim ko ye ni ye 40 million wata makoton te se me hu de me nya bia na se eso ko ye ni ye se si hu yo de acha me sika tra so fa na de nkoma na de wo kika ye me de sa na me kana se me sika bia da ho wo so na abobo se ma nkrofo agie wo na adi animu na wo chiche sika no adenti na de o ma me bie ka hwe enti ewo mu na o sa hye wo che o de ko ti ba wo su me bi sa bra ehu de meye ti wo mu aba wo su me na sa akoye ko na se ma me nko na na di ye no asen aba ai sei eda o da mu ne metu no na de ma hai na so wo de se me hwem me de ma hai na me de 30 million abrɛ wo e de be ka ehu de be ye eti ne eda no na metu na firi mama me de ma hai na se me sem de o ka bio ene ya bi ga no so te wan odo oniska se kwa ese kwa do be die hu ode mama ya aduane na ma ne bi edi se de obedie no hu oden ti odo no oniska na se ade asam na wo kan sa na na se ne te wo na wo so te wo na se de asam na wo kan sa na esika ne ya mimi nem die ni wo ni di no wo mu antu aka ya mfa ni nyesa ya mfa ni ya mfa me nkotum ida ase dem kan sa e kire ni na se se abija asene kan sa ti efi ho no me kwa no mu daada me kwa da bi o kan asam foforo da bi sika wura na mebo na mane yese ebe ya nko ne me nko no hu se na make kan ye no kure no anyiri ho mu ofa ko police station won so na ni eden pa wetimi ade onyiri ho mu nyiri ni sika ese me kwa na madane wo mu ni so ayi bi je me ka bi o mu fa na wa san da bi o mu ka kire me ti ese me di fie wa ko nyama ni ma ye mfo ne kora wo fie o ti me sire na won so me nko onu wonya kwa de na echina da bi o tu cheda ene woni me yankoro ene se ma ba se me sremo ni nyina aka ho bi mo wa me wache mo wa me kwa bebere su na nyi obi sika fanto de da me patro skal ko di wodi bese o skal ko di ho no bese 2 years me ji sika na ha enuru me ji sika no ma no na cha kakra a che so afi atwem so no ko ba ye kura se 3 years ya ba o ko duba no ba ene se ne afie miensa ena 6,000 no 60 million no ontwe amu 1 cedi kura
ne ma me so kwa ntoto papa so wasa bia o ka asem foforo da bia o ka asem foforo ya asem tie se de wase no edo ka 6000 o man so tete o o ma kompai ba me aka chom se wo beifo nti amam akwankyera akodo ekọ he ba nyina de efi ono mo ye no ba bi o mo ye bi wo ho eno achi omo nkasa wo ho onu amutifie so ye nkasa wo ho omo ma soso a ye wo nana no so a enkura no soso enkura so na ma hwe wo mu a wo beto ho ko tontoro maduan na ma enkura ne ti omo mi ansa nyina no mienu wo mi ansa nyina keto so kan ho tontoro maduan aduane bi ete say nufusuo ai anu na meto 600,000 sata na meto man onyi so to ya na watwe na asa ho na watwe kure nuru so onu nufu no anu odi de bi am ko to 600,000 ese skakasi o skakasi e pa ba panyin na nya 12 years ni ni ache ache na keto anu so kwa 9 years be ma wo mu bo mu mienu nya 2 years tina panyin ni ntimi nya hwe mi o so ko doctor mi ka so wa aboso timi ya nam de panyin no ko e ko ba me ba na to ba fa ka ye tia na mato na me dia ba na mato na me dia ba e sa ya na makoto na me dia ba sa ko pon se ketwa no so esusu sa na me ye na we esusu dia o ko fa 14 years ba ye o so sa na to ma no edi kafra wabre sabre wo so mo jeje wani ma wo na o mo ye we sei ma mi gina wani kwa me so yesi na ye nko mo gina manim yesi ye nko eno na menti ase enkura ne timi ka cho so ya ka kire mi pray na ye nko abiga ne bana me ka kire se nkora me so ma ye mo si ye nko o gina ho sa won ka hwe na opie ko enti wadidie mu tese wadidie mu de se presta no ya no aduane ma me bi won so no ma na koto do ko na mbre onu aduane onu ade a o ka so wonu ade a wonu ama wo ba wo ndi bi o man kura ne so ndi bi obi ye ni bi ti se wonu a emo no na se mpamu konko ba ku ntimi ni ebi ka obi afa ne sanka unya ti bi ye no ano no se bi before de ne nsa atum nti presta no kwa na ya na TV ma me so obi ye ni wonu anu o jaso na wati bi ama wono de aka no so omu ni emu de nka akura bi ape o man kura ne so ni na o ma hyiagu abusiafo emu oya o emu oya se nsem bi se pa de ne nka ba wiase na sabi o wa anwa nka bi se nka fa so wo so bibire ke ka ma boye nyina se getimi ye japade aba mi didi ho ma hunu nyansa mo ajaale ya tene ma ye mo bo pa wa fie na ka kwata meba ya botere ma me mesa ba wo sisi awate abusiafo ya hwe apomode ho nsem Africa Renstek ventures for enchen ai omo na de Sahara mixture ene nupa hodo aba adwaman so a ene omafo nyina num bie na esa yanyalewa ama yanya apomode mapa de akọ enyuma so doctor atena se yenkọ ne nchen na yenhwe apomode ho nsem emra sima kakra edi enimi doctor epa choma he bejo so pa na pom te sen boko pa na so yesu adom no mpa ebo ye ho ye pa me ne atiefo ne ahwefo ya hwe woni mache etio bedase ewo akonya odi amami na me de enchapesi so free aso ye ema ahwefo ene atiefo nyina sede de bia ye baha ebe kai wo mo ye nupa ewo dwa so a ye frɛ no Sahara mixture Sahara G capsules Sahara man capsules ene hindi heba mixture no ene ehon komo ene ho adanse ane de beso mu awie na odofo mesere unyabere na tie yen na ye de yadura ye frɛ no Sahara mixture ene Sahara G capsules ene edikan sa duro we ayadura oba ene bema ana enom sa oyo ba sima na wo ho na ukonfichikum unya menses na flow no entimi embaye oba bi wo ho a dakrope ubo sa twa oba bi so wo ho a onya ne menses a pains pa no nemu amani hunu bre pa na obre oyo ba na sa wo ha we wako na enkwa adura mi di ho adanse akamfo edi amaw se beboa ama o menstrual flow no etimi abaye ene Sahara mixture ene Sahara G capsules sa oyo ba so na wo ho na wafa enam yare bi tise gonorrhea syphilis na agya wo jonso ya yawo na oba bi wo ho a eba ne sa owa etimi ma ensansan ebegu na himfi ho oba so wako ache o last stop ene Sahara mixture ene Sahara G capsules oba bi so ho a white anase odepo abetena no so wakwa enko ewo a ema nsuo egugu ni kakran a sabi pampan ewom oyo ba
na sa wo ha we na wo ma edura me kanfo mi di ho adanse e dia ma se beboa wo ene Zahara mixture ene Zahara G capsules sa oyo oba so na wo ho no watenka na wu no watenka no ateko oba ko ba bi eto waduro bia pe Zahara mixture ene Zahara G capsules sa oyo ba ma so na wo ho na sabi wo wura tokuno boni mu na ennam yage bi ti se gonorrhea ama obema no eso tia na etie obema no fon na efon obema na ho odin nyina asa bema bi wo ho a me se ba ne sa na ma ensan pa agene bema na boso bema bi so wo ho a ba ne sa impempi no odonso na ohuna mane na ochim ansa na donso no etimaba bema bi so wo ho a e ba ne sa de bia na ne bema mu nyina ehhye no ne bema mu bo no pe aya na bema bi wo ha onim se obi mpo na ato na duro oyo bema na sa wo hawe pa na wote ho bema ko ba bi eto wa duro bia say ye herbal shop pharmacy shop licensed chemical shop bema o se ope Zahara mixture ene Zahara G capsules ye do we esa ye dura se odofo wo ho na wo weak immune system won ko ade bia wa ye mere odofo bi wo ha se walking distance kakra bia obia kwa want brand tentam no ubo se ono nko na ote so ono nko ubo se weda sesa kakra bia na yare nkete ana ha na dwen ewa cold kata ono nko eche na enko ubo se ono nko so onya infections a edura obia no ma yare no kwa emma biem no ubo se ono nko yare no ko na ba eko na ba odofo wote sa edura mi di ho adanse akanfo ediamao se fa boost immune system no na ma onkomwa no enya hoden ene Zahara mixture ene Zahara G capsules ya duro we eye nubra hodo ane de aye se odofo wo ho na osa so ha wadwe odofo ko ba bi ato duro bia wo se ope Zahara mixture ene Zahara G capsules odofo je number C e bia na nkobo bi wo ho anase asema meken ohia nchechire mu bi odafo frey sisi ane bejo so 0246 34 83 34 0246 34 83 34 0248 56 93 35 0248 56 93 35 odafo yabekọ ye memedro no so a ye fe no Zahara man capsules na say do we eyadura abasa ebo bema bia se oye bema na wo ho na wo weak erection obema no aye mere obema no entimi enni mensem bema bi wo ho e ba ne sa edura numra okofia no otenisuo because onim say enanum enumre enumbuase beba adano no ayemhyehye ohunu de onye no ho bema bi wo ho me say adano no adwendwene eti so ye bema na wote sa adura me kanfo mi di ho danse ebesiesie ebema umema sam na akonanim ene Zahara man capsules se oye bema so na wo ho na sisi yale pa ene wa betena bema bi wo ho a sisi yale agina boso bema ko ba bi eto woduro bia herbal shop pharmacy shop licensed chemical shop wo se ope Zahara man capsules bema bi so ho a na nkonwa no ayemre bema odi ya ne se ubenya Zahara man capsules no obon anopa 2 anumra 2 anu ni adura ebeboa abustu sperm count no ti ko ba bi eto woduro bi ya bema wo se ope Zahara man capsules eya adura ebema adabri jo bi ya wabel omre ye bi ya waye no Zahara man capsules enu ni adura ebeboa odafo ye bekọ ye adura ye fre no hindi haba mixture na se adura we eya adura eye malaria fever adura tatatwe pa se odafo wo ho na 3D mwa no enwa betena odofo bi wo ho a me se adura no pa obia asori no pa ekoye na dwuma no ono nko ade bia waye mere na aposo nyina eye na ya na nipadua ni nyina aye hyehye ono nko ade bia na num ato na num aye nwonwono odofo otisa adura ebeboa wo adura me kanfo edi ho adanse edi amaw se ebo adasa ebo afoforo pemi sisi ya ebedi wa asama maw ene hindi haba misha odofo o typhoid fever na ayo krankwato so no o typhoid fever na
edura numra na ma nipadua no ehunu de onya ho no hindi haba mixture ene waduru odofo bi wo ha the sugar level no tete odofo ko ba bi aton waduru Ghana ha wo se ope hindi haba mixture odofo high blood pressure na tete wo no hindi haba mixture enu ni adura abeboa odofo bi wo ha impempi no aduma oye no oye aduma den ogina ententen eche oye aduma oja ho odofo misi uni problem hindi haba mixture enu ni adura abeboa asiesie nipadua no ama nipadua no anya ahoden odofo ko ba bi aton waduro bia say ye pharmacy shop herbal shop licensed chemical shop odofo wo se open hindi haba mixture odofo surgeon numbers ni biem 0246 34 83 34 0246 34 83 34 0248 56 93 35 0248 56 93 35 odofo say de bia mesie no me se bambo atrema eye chan ayaresa bokitima etodofo men twen ma yare no embubu enrikiu endoso ansan wakope characteristic nupa ya de abadwa so a ya friend Zahara mixture ene Zahara G capsules a ya de mixture no nsuo no Zahara mixture no ana nom capsules na ebo boost immune system no amwo pom den no akonanim asatu infection bia se bi te se gonorrhea ene Zahara man capsules a ebo bema bia ene waye mra ya twetwe no ebo ne nsamara ne se 1 minute bema ene hindi haba mixture ene malaria mixture tachasua ewodwa so odofo ye nupai ba bia Ghana ha yeton aduro bia se eye herbal shop pharmacy shop licensed chemical shop ya to apete ho odofo me shop say utaduro no bia obeya danse na me so beka se characteristic eduro no ye eduro papa no me da se me da se doctor nyame shraw characteristic eduro no de eye edu papa ne senti ukọ eye pharmacy chemical licensed chemical shop ne herbal shops ahodo nyina mu a na wape biato esanse ebeboa na etu onyare wanyina se ede ama papa na yet one komotwetwe ne so ewo fidua mu ase ha ye Akoma 87.9 FM so Akoma mu nsam dwumadie na wasoguso awutie na wo sanhwe yen ewo Onua TV eso no na ensam no yaka kodu baabia yakoya nimu afan wa kyerɛkyerɛ mu ewi ase akrampo no ne ba Abigail no a wampɛ na nimu ahwɛ no be mo ne wo ne man mienu enei won hwɛ nkoda no be ma Dominic ne se wo tukun akɔ abrokyire wa kɔ Dubai akɔso asa abase wa da train station wo kɔma mi no ma ne bɔ mo bosia 6000 Ghana cedis se won fan so ne sika so ɔkɔpɛ de ma no ni so on de anya hwɛ no ne nana no papa ɔboa no ɔkwa na si ne yi a wono so atwenani abehwe no bosia na ɔkwaje ma ɔmo no ama ensi hu no de waso wotuatua bi akɔ animu na maame ne yɛ sɛ wɔde akyɛ no nsi hu no akyɛ no na mbom sika botin 6000 titiskan 60 million ne de wo beje enfie ba me ensani wo muntwea mu 1 cedi emfa ema no na Abigail kro no asade ne fa yawo ne atiti mu wone ne tifie nso won kasa ne ho o ma na duane mpo ni odi aduane na ka o ba ne manso ni o fre ne man po asoma nkra no no ne na no a enkra ne so o mo nko ada ya ma me mo ya ma me mo so wo baifo abusiafo ye ma me da so a wa ha sei na ye bekoya ni mmea na twetwe nkomo na to aso na producer wanya no ye nkomra okay nti ye bepe ne ma no na ye ne omo so akasa ne ye buso omo se ensem omo ma meti a okay se ne de ye beti omo si eti omo so anu asem wo si eti omo sa anya hwe wayi nu abema ne dance ye so abema ne dance ni wo nu abema ne dance ni mebo a ai premier sa oba kwa de etia na tie de tatu a wo nu abema ne fra asem ne ye be sei ni ebe a check akala hello Priscilla. Hello Priscilla. O wa sorry dem o. O wa sorry dem, asori na omo akwa ma omo ma me ya bo ne beye wo ho no.
Priscilla catch any sawa so dem ho. Ana pa catch le so kwa so de. Sa friend ma me ne yen so be fa. Se wa mu ba bia kwa ni free ba. Asori no wa kwa na anu am ya bo ma me ba yie no. E ho no wo se di atrantwie. Ene wuku a wa afo obu fa so pa adwuma ye no. Enno ye announcement ofia SHS ne JHS livers na anu mu wie ya mu ko pa adwuma ye no. Wo ti asori dem ene wuku. Ene wuku what is of ma me na so di fie on mo se bo mpa ye. Na ba kwa me asa ka cho so ma me ye beifo. Mo ba fie ma betwitwi afa no so ne nam ne so me. Hello Priscilla. Yeah. Good afternoon. Afternoon. Ete say ya da nyame ase na adan na mo ne mama me NTA e wo fie Prissy. Hello. Prissy me se mama me ya mo dai e na mo ne NTA wo fie ha ya Akoma FM so yesi asem no adanse ni ho ayetwa ho baabi na ye de aya adanse de akora yi kura kire se woni ho hweka de maame ne ka nyina no ye de akora yi ntie susu se eye no kore yan pese e betie su hyenfa ne yabu anti no ene yesi be kire wudiem nanso mimpre no suo ni ene wa hange yap yesi afa de wadum phone no moma ne ntomma ye hu se ye switch off no enti sofo ba ne de agina yie na ye no mi enu de besi okroma bia besi esan se ye ma wo mfa ma me nanim enye se bi dormant okay ye kwa ba panyin won so yakofre panyin no na yakobusa no because eniema na ekọ no me ye metan de sofo ba na ma nkra na ye ma me no metan pa se me ni afie se wati we no makom pai bo aso me ma me ye beifo mi donya me se nkadan de me no mi enu de sofo ba kra sofo ba ma kra de wa mo me aka mebo eh eni na mo de yesa no Priscilla akoda 18 years wa kate ko na dum phone no just de ye kan kra se bia pa asem ma no wo de to ma me ne nkra sofo ba ne se ka che ne se acha emru fia do behu yanim e wo ho ye de ma me ne beba eni die mu ni ahobrase mu no watu baye no na asem bia de na asem ko se baye na akofa asem we nyina ba ma me enye baye na akofa ba san kana omu no tiye aha ntia do beko otu baye ni ma wo de a o man no betena yi na asumdue atimi aba wai papa dontu mame ya fro baketo ano oba wakate ko no ye busa ne se die nti no won kasa na wakate no afedi wadum phone no yenim se o mo bete wonka yenim se o mo bete wonka omunim se de o mo ye ne nye nti ye de o mo bete wonka enti tuo mo nkra edi nkan fa koma sofu maame no to ne nkra ipa che o sofu maame me de wase eni nyuma pa wa ye de wase pa de wase se confusion no ko ba to me ni mantemu no me ma tra fi adua se ye bibia tra beda nene oma me ma me ni ma ye kaka ne me nananom ma se no mi su ni fa so ma ho mu ti me de wase wa ya de mo na tu firi me so ko be ye ni de obetu kwam bia so wantu ya mempene obetu ama me ho atome ipa chewo anu asema me de kra wono no okay afei o mani mienu Abigail ne Priscilla omo so to omo nkra Priscilla abi muna me de ma ba Akoma FM no de mo ye no munyai no nyame won kummi o nyame nkum me wai munyai beboa mo e mo se wa wi no so choi sofo ba no ye se woni sofo be ma be ba no mutimi bai omo mienu nyina ama sofo ba no nantia ba ofi hoda bi te wo twam ne bia ne wa chia me o chia wa wo jeso ipa cho me jeso e nyame ntimi nya aka ni ma ya aka ye okay osie wi awoko onkoi owani mu ho odi aka nyina wote ani mu wotie wo enti abusiafo ye koya nim na Peggy obebem mu aya hwe me ye ya na me bi ato menkra afi sunyane mama Africa owo Sali Afrique okay owo sunyane area 3 court ni nchemu wa na ne shop wo Malcolm Road wo
wasane me message wasi say ya na ni nua modene ma me fam say ya na ni nua modene ma me fam na wo befo na wo befo say ya wo so wasane me wo so wasi era enne ma me na ma ne wura ho wasi ma me ama ni so era na me ma so me mu wasi wo so like Mama Africa we ya chia wate na me chechore enya bete yaka wore ho sem ko se nya de ye pe no ye nyina ti ya boto bat ba bi ya tiniti ntimi nsu monka fra said the kind maame ni free mu anoma be fa me ni akosua de ada na maame ko mbete se maame ne maye sen ya tu na menim oti ase say dia ye hu ne so mfa so e do be jemu no be fra ton wo de be se me jemu ntam na maame ye be ba no nche na ye no abewie ne kra mu ai ye ba sesi antipagi ye nko ye nim na ye ra me da se maame man kwada no nupa ma omonnom me se Paul ka asem bi e wo trosem num o se nipa ebeye se ono a enkeye be sa honam akono ntino yenye na yenwo ne yenhya asasi so ma enti wo hwede weda ye asa de wo snow mu no na se wakwakote nnam nsayare ni nyina bi kosi chlamydia so gonorrhea syphilis ni nyina bi na se ope hospital a ede ebibiduro betu ase de ama okradia ene na me kanfo danke ba complex ede amaw fa wasem kokoda wo mu se namu sayare me boye nyina no wanya bia ukọ maso ya omo ebeboa wo ukọ prostate omo hyiase wona wodwunso ntimi maye nyina omo de ahama kwan so etu ase e de ama oma de omo se namu sayare ama oba wase enika ni hono ma anase ayekese a ana empo ama wo be ma ehise eraser ukọ maso ya omo de eduro be kan ama wo mema yo no SCP ne senti no ko omo aso ya opechi number 2 omo ben City Life Hybrid School no ubetumi afro mo number say didi suoyi 0266 593330 0266 593330 0244 01 7556 0244 01 7556 fawo ha kokoda dank for na omo beso asen e de amawo quick credit ene ye from bills micro credit omo se wo pesika akwa ye yiye ana empo ede atua wo school fees ana wonya sika ede ahye wadwuma mu a oba omo aso ya omo ebeboa wo me de me se anika se me wo mu ni se bank bi ho ma obekọ no ye se kọ ne kọ fa guarantor bra ena omo ka se collateral fa bibi ebesi anamu da bi bills micro credit de omo onye ne sa omfa sika bia enkonkotum okọ omo aso ya na omo koka na sensem kaye ni sika ndodo bia ope bia ombetumi ede aboa omo se wo hia se obewo account e wo omo nchen anampo obetu susu anase owo sika bi eda omo aso ya ansa na omo di sika no ede amawo de hia se obehwe bills micro credit enka ne from quick credit na fa wasem ekokoda omo na omo beboa ama sika dodo na wo pe no onsa akabim grow fine me see miminyini be see na mi hu se obi akwakosere we de ede akwa yiye tiru se ensansa anase sisiwa bi asisiwu obi won mo benya nan kan fie ya plaster ye no osori a wodi nachi akwakotwitwi wo se bi unya brechire no waye sa de no enti pepe grow fine nupa bi enom nentu sa yare ni nyina asemfa mawo oba se wobu nsa enfie dumienu se de Veronica o Bible meto no na me say pe grow fine nenom na beboa asisa yare ni nyina anu amawo menstrual pains no komo aso ya nro no ebeboa wo menstrual disorders etu ase se wonum ato na da ne da age sese bi wo fa bibi ansa na watumi adidi a ene pe grow fine nupa bi enom honam no se aye bete ase de ade besa no na wo de wo so concrete ansa na ade ache de a pe grow fine nupa ni binom na emwa wo digital herba omo na di grow fine eba ye open dodo ma okokejetia missy herba ebi wo honom apidank ebi wo hono na smart herba omo wo boase obetumi afrom 0244 596532 0244 596532 grow fire was it makes you grow fire a man so ya to need Dr. Menses if it's our my menstrual cycle no SCP na awie paye agbozo herbal clinics amen kan che wo se bra omo aso eye na fa wo ha wo nyina ebeda omo se ye dunso mu yare typhoid fever enam nsayare bia wo ba omaso ye ombe boa wo se obema no entimi ensori ngina so anase ejina so na se emu emrede a oba ombema wo enuro anom ama no ayeye mese arehosem ne se obepem oyere nenso ontimi enwo eno na broni kan se low sperm count eni wankasa
ube hu na nkumafo ne nsinum didi nche na omo ha oba no ube kom so na asem no efri be ma no ho anase oba no so mpo na mu nsayare ama ono to so awode no so atochima ukọ agbozo herbal clinic a ombeboa masansam na meka nyina no omaboa wo ama na CPS ta gechem so eho eno mo okumase asem na meka ubetumi from 0553 417752 0553 417752 ena nkran so omo okwashiman 0241 750282 0241 750282 eramin to aso mame to aso ne mfani nyina ankoti mindset travel and talk consult say me mindset travel and talk consult say me kan cho say fa wasem ebeda omo say wo ye apomdin dwumani ana say wo ye chocheni na wo pese wo tukwan ko Canada America ana say UK na kokosuade a fa wasem ene nwuma nyina ebeda mo no omodo beko amakosuade sempo no ususu ye dwadini na pese ko fa niema ba bebi tse China Korea Japan oba hoso a omobebo na omodo wo akọ se ope visa akọ Holland France Germany a oba omobetumi ede wakọ enna se wo yosuani na opese kokotua wadisua so omosi postgraduate undergraduate ne ona okeka ho nyina oba mindset travel and talk consult ede obeko eni kaseme wom ni sese nyame wadom na wonsaka visa na akodonkua anasa wo yire ana wo mampo no e cover omo si visa nsem bia ticketing anase bebia obedampo no ba ombetumi aboa wo birth set hun sensem gazette any affidavit hun sensem nyina oba mindset travel and talk consult a ombeboa na omagisa ne nyina e de ama wo kumasia omo ben airport runabout police station dan no ubetumi to from 0508 368975 0508 368975 0302 908398 0302 908398 Pegi me da say mayenko emra na waba okay yanko kantanka nchembra ye ko kantanka heba pharmaceutical for nchen aba se sia na yatoa enkomo ne so research center is the first of its kind in Africa ebi ni bebia na nim kantanka so deda o ya de bi oto ne boase no waye aye ne yie na ba be boa nti na doctors ahodo a ye wo orthodox ntitie mu so ye de ye ho aba be join evidence based plant medicine research to demonstrate say so ye ahaban do ni yie a utumi ema ne kompepenso bia empo ene abrofo de edi esie etumi twa kra eye me de pa se wachem kan tanka no chese minim se Ghana ha de edi ba ko pe eye ye papa nti kamya be bi sa say ne no wo eyi bia ne twaka bia na onwa ne dro ye papa ya yenim ni ye nti kan tanka edro kan tanka edro okay yenim say edro say ne beba bonten no e wo say FDA Food and Drugs Authority ene mo eye nkitahudie hu sampa edro ye no manya sunsanso bia e pacho e den ne che say Food and Drugs Authority agi edro e di atum me da se pant wo hwe edro a esi mikroya okay edro ni din the emulate herbal supplement na eho no FDA agi edro natum eye FDA approved nti se wo hwe eye packaging ho a say one unique FDA number na it was registered for immune system support and general well-being nti abribia no edru a you register for immune system support and general well-being no edru a obia etumi nom what am I say ti sa indication no boama se okoba uye nipa nko ade onum udidi ohome frama eko omunko ade ubetima yare abribia na in this era podie there were lots of burden of a communicable disease condition just say yare a yenye free ye ho and a non communicable hypertension diabetes cancer prostate just say yare ahodo bebre wo ho a eno so etu ati say all because of your lifestyle enko yie nti ti edura ekitami the FDA agiatum is registered with the FDA. Of course, if the pharmaceutical company is the first of its kind in Africa, why would it not go through compliance? And I say ehihye ahodo ese ofemu na mboama FDA engine to bansana ye di aiden ababesom ye Ghana man nti edura FDA agiatum, but the indication
is for immune system support and general well-being. Okay. Se me to aswa de meka ka ho ne se esan se nwane nu ahodo a we do nu mu no edan so ne nti no ye wo enu bi te say compounds bi te say antioxidants ewom ye wo anti-inflammatory compounds ewom ne ye san wo eye ye free bibi immune modulatory compounds me cheche omu come back so we do the medical super. So these compounds are maybe boss ni na no ofa antioxidants are seka ekoba ni na no say e produce fumes na e ba na ye byproduct nti fumes ne che say car no tun wusie no sa pepepe sa wusie na e ba no enye adepa. Okay. See nyame so bo redie no in such a way say many who can say in there are lots of activities that also with your friend metabolism. Okay. They are byproducts by your friend free radicals. So free radicals, you know, oxidants. Nyame boy and say ka ubetimi already nangata to me fa dane na anka amopi up sa radicals dia. But you say you do any do di any inframa ye home air pollution. Intino radicals do na body ni produces and a dozen. Okay. And a stress any economy ni hun seminti obia direct obia direct ti basa free radicals say what ipa kono read enim no media personalities bankers market women obia obun obia bre radicals is cause when the area ho do bibreba it's fasting agent to go ha osapa be hunu na oluki say akokra obi wo ha abribia no ayemre okay impemu kra no ntumi nya hwe all because of these stresses are what yesuninti no enti rediani de no entumi mop up no we here an external antioxidant ebe mop up okay now restore health to optimum level and yankopon edible good so in doing that you need an organic product okay product ayen fa hwe nye den enframe and through research kantanka akofaba ti antioxidants na wo mu no be bon ho ban wo ho okay your inflammation eni ye kwanya yare ahodo fa so ba nti se do no e anti-inflammatory na che se ekotia kwanya yare ahodo e fa so ba nti yare bi wo kra ahase ye friend no ye kasem at cellular level che se ahase kiti e wo widie nu mu a enya ndedi ba onu meduro a eyi e wo sa particular effect here eko cellular level no ko boa e reverse disease condition kransa na dedi ni omo yare so a omo so e ba be kun eti omo kakran na aboa reverse inflammation na yeden ekoso no ni o ba akoso a compound your friend no immune modulatory property immune modulatory ni na me be ye ti se nyina mo ahoden o fa electricity a ekosuru bebre a etumi hye bibia ti se immune system kosuru bebre a na your friend autoimmune disease ti se o ri na hyase e kutia ono ane ho ebi ni SLE ebi ni rheumatoid arthritis ebi ni lupus nephritis mi ko be affect one kasa o kidney all because immune system na nya won good eti I say kania say bibia sa so na uyiba say immune system no ko form bebre a enna ye ka say be ko nya HIV che say immunosuppression immune system no ko form e ko form bebre so dia na fa yare bia to mi nya ho kwan no aba be ye den aba be ko ti edro die ye ne say aye no ho say transformer okay e modulate say immune system no ko suru bebre a e de ne ba okay normal range e ko form bebre a e pejemu ema ebeda de sese da nti eboa a whole group of people but indication that you register no say na make no immune system support and general well-being other supportive therapy through evidence based plant medicine research from your research center hono say utumi fa eduro no when you have other chronic conditions to say hypertension diabetes omo cancer omo prostate issues omo so ayemre e wo mpemu ni sankrofo we ni na no they need an optimum health to perform but some indication we ni na your friend off label use because that's not the indication for which you register good inti your friend BB from WHO we are looking at what we call integrative medicine inti to make carbo edro na ofa no inti ofa BP edro a enjai o BP edrofa enjai o sugar edrofa no nti o fa no afa supplement no 1 hour apart no fa aka
eduro na ofa no. Okay. Because eduro no nye solely for hypertension or diabetes. However, we use it in integrative medicine as a supplement to support your doctor, condition. Doctor, na o kano. Na ye me the parcel kasa your medical doctor because minim say Ghana Health Service try say integrative say be orthodox ni herbal no e be kan bom nti we ni be ma obi a o tie kra ne hu say we sebio ye normal herbal no na dia na abadwaso no na o ka say obi a betimi anom exactly pacho akra obi onyem obo ma ba no precaution is apem for intuminum okay nkola no for intuminum. Okay. Nkola edi less than 12 years intuminum. These are the three main groups. Okay. Are omuntuminum edro no. Okay. Empo no the de kan ho biom say obi wo ha okoye surgery 2 weeks to surgery. You have to pause the product. Okay. Any form of surgery. Any form of surgery. Okay. You pause the product. 2 weeks after the surgery you can continue. The reason why we do that is because herbs no it be affected clotting. So we just go on to okay. So bi wo ha oni sa nimdie nti onum haban duro sa no da cause surgery ti ye twa no surgery a bo na oblidia entwada baby sa so no on person ka che ya doctor for say ofa haban duro ti na ama ababaye aye adeso amaye ti abribia no because of research akọ duro no nti no we have enough data to support its use and how you will prevent any abuse and say abnormal use bia general manager yes signal me nti no say no so bi pe bi ato a eden na obehu wo bottle ne ho menim so betimi ebie so amaye hwe bottle no ti se o hwe we hu a obehu say ya chiro kantanka ewo eye hologram no seal no ti unya fana ubie ne say a there's a very good security feature you see a kantanka no be yera efre ho o hwa say ya chiro den void exactly. So they be enye ne che say we bie eduro na no ena eduro no so ubie ano a ewo niama ahodo wo mu a ema kantanka bottle ena shem sa bottle we ye wo Ghana ha ya ni ti ena da ho no okay ena ya chiro kantanka ena so egu ha kese pa ena company no so logo embossed there ena ase no so ewo 12 stars no with a big star in the middle. And we know that as a symbol. A symbol, yes. The example and say because it's evidence-based plant medicine research in Tino. Or say asantini in Tino. Krata a leaflet and our product insets, you know. That's what tree. Saints na mucho tree bread. Yes. It's in 3 different languages. You have English, you have tree, and you have French. It's no a breaky barrier, be Anglophone, Francophone, and our local. Exactly. It's we buama who say this is an original product herbal supplement. A free kantanga herbal pharmaceutical. Na ubisa say upebi atwa. And no obenye bi wo eye asafo. New plan. Contact no ewo 0243 exactly 735872. That's our pepe. 0243 735872. That is obi pebi after hope no benye before now. Exactly. Your fresh number now. We are getting at that distribution point. I want to show you something. Ubi drone so there is a Ushemu I won't say any accroaching to say you and there are suspensions in it because a mixture of herbs are yemfa bibia emfra it is annual day pa it's actually who say a very choking smell because of the organic nature of the product. Oh, would you go in so I tasteless? Unte yes. That is the brown particles eka eduro no ho esan ahan ahodo a yafra nentina ewo musa yo ye da se pa research center is the first of its kind in Africa. Ebi ni bebia na nim kantan kaso deda. There is a was no waye. Ushemu a won say
any a cruising to say you and there are suspensions in it because a mixture of herbs are young far bibia and frying to this annual day pa who say a very choking smell because of the organic nature of the product. Oh, who the good news were tasteless? Yes. That's the brown particles a can a drone. A sign a higher hodoa Yafranintina a womusa. Yo, that's a pie. Abusia Fuema Munina Mone China, Yakohe, Yapomuden one sem, Elfree Kantanka Herbal Pharmaceuticals, or more enchain. Na yet one come up to Chian Sufia. Abusia for Fanumbury, na enche, ya beer phone lines, no, but me a friend, na ene, mamia seminti yebusa, se a den beba, ama akoda mamia wu wabe we ase, wobe kwampai bo. Na so for beka achiro se o ma me ebeifuo na obebe fie na o ma beba betina adoa ngoma so ye bisa se den beba na wo a wo hwe me utie me no so ubetimi e de sede enkura yiye aye o ma me ana 0243 114497 0243 114497 03224 980 35 03224 980 35. Hello, good afternoon. Oh, good evening. Good afternoon. What dog? Okay, yenti away. Oh, hello. Hello, good afternoon. Hello. Hello, good afternoon. Good afternoon. Pacho, didn't baby akasefi. Pacho, for me, bu kobna mkasisi da kwabe. Me pacho yenti o. Pacho, mani magana samno. Mofomano, wonde wene kudinesi akusa, but wonde nipa yadi yawani yakwa sala, yadi ni mama papo. It is so na mama mapomani ya bidam sidanche mamu mama ke no pacho be mama no wa tin ne dem wati but so wa ka pe ja tu mapomani wa jina wa mamu dam it is so na de wa ko no wa ni ba fado na o ye lesson e ma so fo a wo ya bi a wo gboda me dam na. Okay, yeah, that was Papa. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Pacho didn't baby akasefi. Me pacho yenti we. Me pacho wadaro mani diemu ofra tie yen free mobile phone so me hwe TV no se me kasa ansa no we. Hello, good afternoon. Good afternoon. Pacho dini baby akasefi. Asama ekwalani yelo. Afternoon. Mbakele kasefi samale. Hello. Me pacho yeti o. Ma me hwe TV ne mfa nyima no wadaro ma. Yankasa obo phone so why? Okay, nti yeti. Ekwalani yelo mpacho. According to say, ma, no, also for a cafe. Obi nkasa enkwasa ni. Bafu kwasa ni and so we give you now some shit and so to say. Yeah, so to that we are the na o ba tese mama. O mama dey kwasa na wa wo tese na we ntumi enku afa na yini a o mama ara yau. It is Mr. Missivia, I am a show program, limitation. It is a certain fight to Mamma. Maybe I'm calling you, and most of my movement. So, dear Mamma, can I am a clear. Okay. It is like someone fight to Mamma. Okay.
Na kwa ya modi nkala no besa mo fa mo fa. So e ti so ma me na ye omo a de bia mo di ma me no besa bia the truth will come out. Okay. Yeah, that's papa. Nyamisha. Hello, good afternoon. Afternoon, madam. Today. Boko na wonso e. Yes, when me kase fraka, kwankatasi boy. Na bien sir. Me bien sir, madam. Me pa cho ye tie wo wadaroma. Bien sir. Maame no bien ene biaga. Time ta pass go ya to say. Also for you be be biano. Ya chino. It must maame so on some police station ni ncho so for no be yem be be so be to him. Obi class go you anywhere but maame ni be bon koku ran. Oh maame de ye be fu bi maame ye be fu. Oh maame che kwati so ati kwati so ati. Onu anyo obi maame de ye. Aso for me na me the bottom man has a jiji. Na me afọ na na be some the phone. Okay. Hello, good afternoon. Good afternoon. Bacho dini baby akase free. Okay, some na ko si me so si. Good afternoon, madam. Me pa cho ye tie wo wadaroma. Ti mobile phone so. Na ko si me so. Me pa cho ye. Ye no nya maame ni bi na o si aye be ifo. Ye we me kete at the age of 4 years. At the age of 4 years, me maame ni ye. Ma yet na tina sa ni maame ti kwa me bi na ma se. Ame de me nya maame na me so be ifo. So the ka me ko so ye kwa bi na me. That's right. Yes, that's hello, good afternoon. Good afternoon. Me pa cho dini baby akase free. Bacho ikase secret. Bacho ele jadi na bapa. Bacho akase free. Bapa. Bacho ikase secret. Okay, bacho yenti o. Bacho se aso fun tai no pe papa na ma fe na ba ifuru. Amope. Onti sa kwa ya bo na ni be len ka ni ka ma ni. E gro nd ma ni mo ko ten kuri. Ayo kana ma ko poison na ni yes ma o ko ti ma ni tu. O ko ti so fun. Entry. Ni fa ma ni. Zero 3224. Hello, good afternoon. Afternoon. Me pa cho dini baby akase free. Any can go have if you can. And dear young papa. Because free as you just see Yo, yenti we. I'm a select program papa. I na this repa yes I saw for me baby I almost am no man na say akoso eh ya fi ayi no say so for my name so for dem o ma me be ti ho abi ande wo de wo am no ba you go do so for nti na go ma me be ba you on ti frem ma no any say ka se mo kra ka na sa be tu mo sa aka ho because it from me no na le ma me wo de nan na mo de na mo me ni chi na we ya be tell me na come on council. Hello, good afternoon. Good afternoon. Pacho dini baby akase free. Yes, I'm going to catch me pacho yenti we. Madam Asini, Madam Apam. Now, last year, IGP Shenga said, so for the adoption condemn and I see a too. If you give me the identity, time implementation. I'm not for and I also move down from the system, they are so to be a show in command. I'm also casting can't sorry in Cassia. That's the China. Now, the so be by far. You are also yes of my year. You acquiring man also come by four. The second year, to be by four, I have a right time to confront the person, not as a cat now one of the up one club absolutely. That's what you are. Okay. Hello, good afternoon. Hello? Good afternoon. Afternoon. Pacho dini baby akase free. Pacho wa from comfort, because feel about it. Me pacho yenti we. Pacho say nkola won ba no wa pe bibie. Na to say na me te me na me wo na o bo me be ya. Me nka da. No, no, nka da. Isa asofo na obi dawa.
Kona ko ni de ni mama. But so for na no mama na owo no no. Ono no. No kada. Efisa so for na owo na no oba na owo no. Nso no so mama de wan so na hu so bi mama de. O pe so ni akwala me da. We kwa so ba. O so ba. O me fa akwala no kwatra na nche. O me fa akwala no kwatra na nche no hwe no. Obi awo ne ba 9 months wa nyi nche no 9 months a hwe no. Ama na enyi afa na ba ba ye no. Eba na say. Hello, good afternoon. That's okay ni. Na he. Asa wo fe ma no. Wo fe abaya no da so wa asole. Ah, wo kompa yo. So ma me ne pese nkwa ne ka asole. Na da bi emu ti ko mbe nya mo de bra no. But o ma wan ka se ma me ne be fo nkwa ne be di am ma me ye di. Yeah, that's it. Hello, good afternoon. Good afternoon, Papa. Pacho di ni baby akasefi. Pacho fe me ma di ni ka se fi kwa me. Me pacho yenti we. Pacho ma di ga ka me che me say. Asoro fo no bi ha adwen. Ebi ha adwen pa enu na o ka ne nkwa no so mo se bi. So o wa adwen a. E na working day. Wa kwa ku sia so dem. E bi na wo die. Wo di wa ho. O no yi no. Di be che o ka wo ho no. Enti mu si ya no be tete saa. Enti mu si ya. Mama ni kana kuma nto yem no fa na se nyame nyame. Na nyame ne di ni di asema no medamasi. Yes, yeah, that's it, Papa. Hello, good afternoon. Afternoon. Pacho di ni baby akasefi. Pacho na go fi. Me pacho yenti we. Must be able to the master and the young time. If it's also my ma and for me. I also never think you would be a reading of something. You know, they feel the fulfillment. I will actually never bring a question because I didn't say. In the same moment, you can check. You can check. Yeah, never mind. I'm Bibi ade si bi ko ya fa ba ya mama eyi na e ko yo mi ya ni yo bi amare ti ti ga na so bi ari den mo se ni ko so pa na ni ti mo to na na ni se bi e ba bo yo ye wi an wa frɛ number we why na okay hello good afternoon Afternoon. Adumo na mo nso e Bible. Na dia me ba ye ka se fi ku ko to mi pa ti ayo ma. Na dia me ba ye aki. Obi a ba kan ya wa wo mi ba na se ku bi ku ni ga de na ko ye mi ku ba ni wo e da no mo de mi de. Na mama wa hwe wa ma wa ya gini na ko asole na so fu ya zani ko to na mo sa ka se mi ya ke ma mi na de. Anything what how mama no aduane o uba modemu pia o hwe ma o yi di ko be bi de di gonyo mama ezem bi ha di o ko fa se bi se ti wa no ta mama o so fo o ni a so man na ye ju asole ni wa ti ko ti na ko akanye ko ni se bi aduane ko na ka so so asole na bi asole na wo ko o mo ko pani na ka to kiapo ni ke na ko pani so amọ̀lì láti àsọ̀rọ̀ ní pípẹ́ ọmọ bí ó wọ́n lọ kọ́sọ̀rọ̀ níbi ọ̀sọ́fún ẹja ni nílé ní ìjẹ rẹ̀. Mama, ní ìyàmí ní ẹ̀dùnmá. Yeah, that's it. Hello, good afternoon. Hello. Udi ni baby afrefi. Ẹ̀fọ́ mo tó fẹ́ bí jísù kan àṣọ. Ẹ̀fọ́ lè kọ́ ọ̀gbọ̀n àti. Mo tó fi ọbẹ̀ yìí, àtọ́jú ọbẹ̀ yìí ló kúrò ní o mama. Ìdí yìí mọ̀ mi, ó ní ẹlẹ́mẹ̀ ìfẹ́. No, no. Here, the beer. No, no. We tomorrow. That's American. Yo, yeah, that's we kind of person. Okay, yeah, that's hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Hello. Me bacholo wa radio set in my why. Oh. Hello, good afternoon. Hello? Hello, good afternoon. No, boy, Wafei. No, boy, Wafei. No, I do get what day. Onka also. No, but go to Bukia, Diala, Dadupuni, who America men, out to your Katia Tobago, the show for original Nigeria, some of the original. One more thing. No, I say. Kofa. Yes, I don't know.
ye ka de kwanse wo mo e nya me ntra wo mu a obo be bro so ebi yesu me se wo komba wo bi bia wo e tre ye wo ni go sia akora 18 years wo e ebo bayi ni wo bi ebo bayi so ni o si no go se no mo ga siam tra no a na ebo mo si ya mo ba na mo abese ma mo so ebi je pa na enum me abo mo so wo 18 years ye brother wo ba wo bodam wo bo bayi ye yale Ofia da say hello, good afternoon. Afternoon, ati sene. Adom na wo. Adom sene. Acho ni baby akase free. Me don be Michael Mikasa free don. Okay. Okay. Also for the person me fa number na ma ye. Ye nya number no ye be ko. And then because we papa ni ma no sa so ni kwa ni ma ni shawo ni ka so hey David Tobo ni ma ni shawo ni so ni ma so ni ma ni shawo ni ko ni shawo ni o tun ni ba na o ba jira so ka cho bi se ni ma ni be so anka ni ma ni be ko ta ma o mi ni man ka o ba ku da da no fa ni satisfied e na mo ba 18 years o mu ka si Ever from a gym pan and bet you any capa. Miss Roche sign, you want to sign. I'm not some man train somewhere. Mammy, oh yeah, I show you. You're too for now, baby. Now, what's today? Ah, I was from one franchise yesterday. We are training Musa Sabeba. Hello, good afternoon. Afternoon, ma'am. Me patcho didn't baby, I can say free bemena. You're from this mark and Mikasa or a volatile region. Me patcho yenti way. Ma, I think radio LCC the PPR. But the beginning we to here, I think we back classy. So, Pia, wow, want to you, baby, every day, walk oh, come on, brain. I'm not one she. Will be back to one sorry. Say, I know you're not say, I know you see, or you see. Now can be bring by a pan say, and can a da. We bet two and I'm Akoma, no, oh, baby, oh. Now so the home and can be candy. And can come, mamma. Never through. As of mamma. Midanyame onfunyame yesi yembo obiaten na ebu nso aten the radio abusu ma me say abusu adena obiawo ne ba ani plano want to nko na ohwe bisu san asabu litia me ma fa me nim se me sa to me akam Daniel Ofosuhemaa and a big bomb abaso. Okay. The amoye no. Yankopon ka mo. Onka wo so ho pa. Ya mo da kono. Mo ma yesu ho na yanko bi. Ye be frɛ mo fi vote aba. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Pastor Dini baby akase free. Hello, good afternoon. Good afternoon. Pastor Dini baby akase free. Mama, so no. Ono mama ba ye nkwa nkwa. Obi wawo etia watete ma akwa ni kwa be wo na waje na ma akwa ni ko so nti ko e ben fu akwa wi akola no ka so ni mpoma nto no ne ma me be ye nkwa nkwa. Ya samo na de wakọ ya beka. Hello, good afternoon. 0243114497 03224 98035. Hello, good afternoon. Adom na oswe. Yo. Okay.
Emi se le pa ke de pere ati ke be ti o. Ira se pa. Emi se di be ti. O se bi nkan o bi kan ni na. Yate, yadana se. Hello, good afternoon. 0243114497. 0243114497. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Yeah, and now, me pacho udi bia kasefi. Pacho, uri abia poma mkafesa abatuapa. Me pacho yentio. Ankwa no mu ye yibi, sana sofo bi ma odi abua kwa. Okum na maame no. Yunje ye pa no ya go for no chibi. Ono mu ye na mu no maame nsa fe kama. Ye mu meka. Okay, yeah, that's papa. Hello, good afternoon. 0243114497. Hello, good afternoon. 87.9. Hello, good afternoon. Good afternoon. Askola, who didn't baby akase free? I'm free, ka je free, ko be ku free. Yenti way. Kaka me kan say o mo to ma ni e be tu a. No mo so ni bi emu a. Adanti na me ba ni de. O mo nya agudu o mo ko na biti. Asam no. O mo ti bi ni o ndo ha o no de entry. Na ni ma on kana ko man tuni yen. Na ni ma mo ya ma in ku ya ije. On kana ko man tuni yen. No mo so ba. Ba ba so. Yeah, that's papa. Hello, good afternoon. Last call. Ni awon About transferring Canada, there's no program. And Kawoso. If I see you about my corner, no, could have been a friend, original Nigeria, that they contract at a coaching and judge. And I mentioned the nation that's a nation, they did so. No, who knew? So the progress and summer, and the best woman, and I said, you. But I never found the minister. So different. No one said you obey you. No one to learn the whole demand to a many times. Now come a plan to take the antenna. So the progress. Let's to the yes, no. If I don't know you before, I'm not jump at them or the panel from them. Catch up, no good. That is very just for the hook or in the other plan with your short thing. Which of the money goes where? Oh, how is you? Do you feel a better universe? Who's of them? Is you a better universe? It is like that. A man will see you. I'm not going to be a question now. Every other matter be on the chasing. Now, I'm going to them. So, so you are getting I'm bad money. They say, my husband is going to do that. They come in the theater. That's the man who is saying, I'm the woman. But that's the papa, and so for Bergina, you not die, mammy, Baba dear. I'm Paye Beja, and Dawuya solution, Beba. Send you no Koyan Paibono. Thank you, poor program, Yayana Santa, and Mamma Neba. Nasa dano ni wasole domni nyina ni mo to baye no na wan tu a ene ye ne wode abusia ye gina we so na ya jabo afo nkrat wotew ye beba sesia. Okay, Frank, me down to be a status so na me hu ye aha no posting on the status so na me hu ye na ye ma dun se meba. Okay, me de na me peculiar reason ti a meba because me ba no ehunu mu ti na me reason but me ba de ma call ni na bi aha ma screen ko ni na bi manya so mfa so pa because na me nim say foreign body bi kwa she me ba na hu aha but me ba ha mo twe no mu say foreign body ewo ho aha nti manya mfa so be brave so ba bo am. Oh, organizers me kan say nya me nshamo because or say me na bi senka onyo mo aka me nim say me ba na bi kwa she ni hu aha and my parents ne so nka me sre parents ne say edu bi say ya obi ambra because the reason why ntikra ebi ade bi wo ba ho ni ba wo ba first screening no mo ye ni nyina mo be hu ade kwa ye no me de hu ade bi o betimi aboa o no betimi de aboa o. Me ba for check up no. Anything na me ba. Anything no radio so tembia me radio da Akoma FM.
through that no na meti na me ba almost all me ye na so n'ani ene ne heartbeat I'm general well-being. First one dem I bebre because na me nim say me ba we wo problem with nenum me ba me hu say bisa wo ho nti o ma refer me akoko fa no say me pet time na me mbra me de ne be ko ebia the next time I will be and try number because I very good come find say oh omo hu yo omo nam ho no hwe nyo omo a na ka me hu say bibisa e wo ho ba me ba ene de me hu say and oh ya dey boy because e nya time until when the one say wow sacrifice by a year e boy ko ent ni kwa na me hu se no maso no that stores room ya room ma wo e ma wo yi ni nyina film both of them and e sa de omo call dental e so mo sene so ma etuti omo gam ne ma omo e sa de omo call eye clinic e ma omo show mani no mo hu mani de e ko so mani ko sia ne so any chain say mo chain ye ma ye koje abofo nkratso ede eba ye aha ya Akoma 87.9 FM so e Akoma mu nsem dwumadie no wasobuso awutie e wo ha wo hwe live Facebook Akoma 87.9 YouTube nso e Akoma 87.9 na glam bite na makeup wo mo adaro ma mo twitwi yanim kama ma ye de betna afidie so na o ye wedding engagement naming ceremony na opese obi ye o makeup kama ma wo ye fa na wa fretina obeba be ye ne kama ma na numbuo so enye den ti fretina e wo 0544 466280 0544 466280 Papa J ensem bi ehi na ensem bi so atsan yankwe mama ncha tiefo ne ahwefo mo hwe mama ne ma no mi do omo ho ya okakra omo so omo mama ye beifo enti no omo no mama nye fine omo ja omo mama ho tiesi abonten akakofa abonten for de omo mama ana ene beye o babia o beye o babia upia abonten omo mama ye aduane wo so woni oye beifo ni oton aduane so ye beifo ene beye tonso beifo tonso jira kwan ho beifo bie boutique trotro da akofo ye na wo de ko no beifo tim taxi driver beifo even parliament kra no your MP beifo your president or beifo sofu beifo police ni beifo central ni beifo nurse ni beifo dwuma mu beifo a what you say be ye baby a o beifo na so na ba asofo we say young blacks ye ka say be ye a yesumbo esumbo maye yesoso beye so edise wo kosofo ho na se wanfa beye anhye wutirimu a wonyini ni ene esuro ene ni bia ba kakra o na ka first no enu se unko central market kejetia no no bia to ni store mu bo se yeso kompaibo because obetira ho no niema obeye abema na de yatimi ato no onye me ka the last time me koto pen e o maami bi ho maami ne ka je se manchia ni ti pen on ton maami minisa saro de bedi pa bebre o edi so ya mi ma ma obi ameto obi so ma obi ameto a o si beye ene ma ye nto na de na wa kona so fuso aka chen se obi na ye o se enti no wa to no store mu apie na okọ ene ntoma fo nyina obeko those days otonto na kwara neto na kompaibo because oni so kompaibo a ene nyima be dey amafo ba beto edi mu na fa ni dwa ye dey egu enti do atopati time na asofo ne wosika e Ghana ha sei ene ni bia ba kakra o asofo ne benye sika o Ghana because omo ne hu hye nipa mu se wanye wa me bompa ya beye be se wadwuma beye ma won koso beye ma wotimi niye mo ma ne nya du sei wo se ka mo peni nsam nhira no me na mo hwehwe no me o e na mo hwehwe se mo ma me obi betimi ahira mo a eye mo ma me ne betimi ahira mo so betimi ahira wa eye o papa ne betimi ahira wo enye sofo ma me na so mama kwa de omu ye wicked kwache mema no so for ma no omu ye wicked kwache mema no I'm telling you me say na me ni so for be free ena eduma bi ani o me akwa bi ha dwe eduma pa anya kusata ye nim hwe ye kwade so for na nim say ah guy bi eduma o ha ya dwe pa say de bi oni eduma ro na ye wan ye kache so for na for plan de bi na guy na eduma ro nya ba so bi na so for na hyera hye nkom obi di wachi o de wakwaduro so o de waye say nkomi asofo yi hye bi e
obeso ya na adwuma wura no eni akwa ni ntem se ne nya stay wa adwuma mu won plan o mafa dem ko kan wo gina so I'm telling you beye wo ba bia enti se wo so po ma me dia ba bia wo pia ko no ko dangerous chen wo ma me dia no na den na so for ma me hu ye otime bo ma me ni beye enu na wo so kire ye e wo sa show we no enu ti ye kwa o so otime pempan se ma me we ni no nyema manifest ni se mpa ma me ni beye ampa we enye ntokwa tinti bia on prove ma ye se na obi a so ye beyefo onu ankasa betra radio so se e ba besu se me yesi me beyefo nti ma ba se what be da muntu mame muntu what be da e to so tuma mame no oh we no dey o so tuma mame no na me to the man for se mo mame bebi onye aduri no o hia mo musu mo hia no se wo mame mo se ne ne ya sa kaka na nyame amfa kwa mo o yare na se mame ni free mu a na o fa ye ntuma efra ukosu ana so ko heden so mame no onima onima so mame no ma ne mabeti ya friend mama na wo so mame ba ko friend mama na wo so mame wo so ebe fo na wo to na atwene no wadwene hu ye wo mu nyansa asofofo ne sekro asofofo na ma ye di hia organa ha se nya asofo nka gana ke koye ni bebre what oya so Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday anopa azan na anajo Monday ahoma che so isa so dem wo ba so di ye na wo be ye chambroni emu watch night wo be ye chambroni dem pia mu ta so dem so for ni ye adwuma he is working and they share the ma wo so sorry a wo si wo ma no pa wie na nwuma ni anajo se wo pese wo di ye na wo be ye chambroni eso chambroni obi kwesi aso dem da enko bompa ye da enso odi ye wo ti aso dem de bia mpo so odi ye wo bompa ye de bia mpo show life okay show life we should advise ourselves you to your hofo be ye o bia o be ye o bia ba wo ma ho kwan a na be ye nya wo so tumi efie bia say mensem wo yes it that tells you say efie bia no tumi bitim but it depends on you and so ye adwuma e dey fighting for ho so for me no to no so say ojinyamidi obi ato collect amane nye e mane ma afore okofi nyamidi duan ba be sifia mana kwa kodi ohia mo into oto abia tutirim no de ho ato so e na wo benya accident wo be wu wanye se bafode se na menye se mo oboa wahyehe budget a ye ni so fi be e bafode ma no e so ya no de koto ka I'm telling you ode ehu hye mo nka me koto me fo be bafode bafode mane count afode ne kanwa ne nyame be hyirawo sa opeka ye bafode ne wie ya ade chinya naka 4x4 na esi wo nem say kame ko me de me fun ko ton me fun ya se opeka to enya koso en wanu no so fu beti me hye 31 days prayer and fasting wa ope budget e de atosement akoto ne dan so wa se program na wo chire kom ye fasting ye say ope budget when say program we end no could take the amount of money say or the question say dan wow e ya dream be no wo hye no mu di tie e na ye nim e na nyame nipa ebie nipa bi ni kakan na ye ni ye den e down to one steady ne asofo bebre ma so gu yes bebre so gu because ene nipa ni ebie in this modern world in this modern Ghana wo bo ma me beye se wo ma me na bo beye unya 14 years agofa be ma no una ka cho ma me se wo ma me na ka cho kofa be ma no wo ma me na ka cho kofa be ma ka 14 years no e na wo hu se no me anyi ko fa be ma me ko school do level bi be se do say ya enka bia nka wa mre o but o ye no one oba e che life no je obedi no oba na jibi sika o ma me de be ma no on fa ni nyina ma o de bi ma oba nka uni ba na o show life yi a ko betimi de push one mo edu level bi wo ko fa bra ba to hu so awie na wo nka sa o bra o se wo ma me e na ye beye na sofo so kan ye waji atum akwara sa be o da so ti asore dem ne wuku o bra be na obesa obo sa be o wo ti asore dem ene Wednesday amonfo ni abre enam kejetia amonfo ni abre su adwuma me say omo de omo koso no motena ho no omo nya sa etem wo kama so for maame nan ka se be no be wan nya sika ma bafo de biom a enkom no kola sha fa ho okay I'm telling you okay obeyi nkom sha no afa ho be ye obebi a ho banking ho omo mo che check sika no kwa abaifo ho be ye ho yo be ye sika ni okay yo be ye de fo pa abaifo yo de fo okay e wa asasi so e de bi na ho hwehwe omo mpa o maame ne chew the best no me try say
omo be pa maame che so omo ye mistake because when do maame aduane do pia bonten koto na aduane no o beye okay me das beye wo ba bia okay beye wo ba bia simple papa je na mote ne nka no ensem ne de emu oya na efa ba bi so kakora ni mu asa bi ensem no otan na hye na ebufu pa na asofo ba ne de misi wonyi na ye mfa ntwen ye a wontwe akoma mu nsem dwumadie ye beba ho ye ne maame ni nyina beba se ne wuku a wo ye mpai boy sei ne ya ba obehu ne ye ka ni sie anim ho opon asole na ye ne nyina ye hyedem ho na wabom paye no aye de obeya ye ho akanche aye de obeya bia na maame no beye no atimi atu de afiri ne so ti yenya ne nti okwa asole a no pa no a mo pon no nsia na oti asole dem fiti no pa no nsia kosi no nsia ye die no wai bible say ensa anya adwuma no enidi ti wote wa no na ma na tafiri so na abegu ho pegi yanko na yenwie nton edron ton yanko era mama fanko pay currency ventures for asoye omne de edron wanwaso aba edwama so edi mema ne men nyina nsem ede ma omo se nam nsayare bia ana se bema no ehin se eraser oba omo so ye ombetumi ede aboawo omo nro no ebi ye hindi heba Zahara G capsules na Zahara man capsules hindi mesha no so eye immune booster omo se hunam dua no se yare bi eni ni di epinisia oba omo asoye ombema wo inupa ni bi anom anase nsansan aguwedie nani abra omo asoye omo se general body weakness obi ohono madane de nyina waye nofo osene opinfo oba omo asoye a enupa no ombetumi edibi akan ama wo ho ato omo se pharmacy anase herbal shop omamu hade ebusu obetumi so akọ kanshi drug lane nududrom anase from 0246 348334 0246 348334 0248569335 0248569335 Poza Travel and Tour Company said to kwai kokko jujuwa ho oho anase travel and see eyemi fie ready e wo se utu kwai na ko experience niam a ekoso obi ma so otefa akwa unhu no hwe enu nto mo se bro mo asoye sa o pevisa anase wonya visa nimpo na ka ticket nsem de obo mo asoye ombetumi e de ama hotel reservations nsem nyina ombetumi e de ama omo se ye international anase domestic airline ticketing ni nyina so omo di hujuma kumasi ha omo ben matia junction so amazin asem ena meken ena kejeta so omo Morocco adeshiman ubetumi from 0205 215495 0205 215495 anase 0504 256360 0504 256360 era for 1 minute kan wo de na yanko minka bi wo era mi de mi bisa aya na nyankopon fra so fofo na number ben MTN na se telecell because mi hia no na maka ma asem de a kire no nanso mi hunu number kora me frɛ nyankopon aye dey asiso enti sa so fofo na o mo se nyame afro mo no so mo nyankopon telephone number omo fan tu just say raso ka so kora be frɛ mi anamboa ye nyina wo bisa de because mi kan say atro commission adroso okay adroso obapa wutimi yema sebi ye di maame ye ni omo betina wa sorry dem no omo nja omo maame why the chair maame ni sa de no na mo so akola 18 years dia de na opese ohu owiase 18 years dia na opese ohu owiase a wapo maame akwakọ na sorry dem me sorry no 9 na me kwakọ pe bibie di na me di bia ba betu fie no wo 18 years o mpa adwuma bi nye obrensi wi a o se I can pass me maame ye baifo na wo the whole day akwọ na sorry dem no obeda na wo ye adwuma ma na ye yie aso me se wo oba bia mo misa ma na o ma wo no mo kan kire wo nyinsemu emu abufuno abotesem ehyew nim kwa wo de ehyew de wo de aduane asabi na wo figu obetimi kotena gyanan wo no wo hwea all because of say de nyinse na che ne say onye no minimum bia na otie fie honom onye de se bibia ntwam e de na etwam onto so be wo so obisa de akola no kire no eno no wo ye na oba be kita nyinse 9 months ahwe wa ma bebia wo tifie aduri ene ye so ye baifo a waje atum na omo ye omo to twere toilet so no omo ye wo omo kojo omo children's gate ano no ne ma no omo che omo ana omo nche omo nanso esanse maame ne domo ni ntino ene watete mo ba bedu sese ebire na fe wie ya mo so ye baifo omo nhye ne ye na sa maame ne de hoho na so kwa omo benu omo ho eni wo ho meka chom ye di ne ba ko pe
sen na wo maami nua wo maami adamfo agye wo se ne ba na ye de wo ntia ana wonnim da achi de obeye nti ene wo twetwe wo maami ye de edi firi ho omo ni na honom so fu maami agye ma boso mma so no pakwa kwasi wonom na ade ne do so no omo musa amogye ade na ko secondary school send news ka de awogye awoda so tini fie na se ka maami pa ka mesi wano no a ewura ne nka de meye no ho eno se makoyi omu nyina ne matu egu abonti se kim mesi maami fa waja pade no ko chechu den so no mo mampa ye mawo anya sa so ma ye nton na di usika wuwu na so mo fa nkosie na abeda ni ko obi na omba wi a omo nwe because omo se fete so omo ne maami ne bete enti de na chese ye ka so omo poison maami we nkuro mo nku no ede na chese ye ka so mo poison maami we nku na mo nku no a mo maami ye baifuo wa na che mo sa ade no me das me ko bon fa mo bon nche omo pa me das maami ye ko o won sembika etwa to a fa so ne yenko wase atiefo ni afefo do bi ase wase pa Akoma FM so for mama ne de wan twa me mpene eno de best tu bo be ye na me mpene maami obetu ama me wa obetu ama o e ba cho wi dase yo yenso ye dase papa ebusuafo bi ana ensem bi sei etete o de maami yi komi bi ana wuti bi mu o wa asem bi a pesa wo de ba me ye boa wa ye de ha ye se ye ten asem ye ntan nipa frɛ yen number we so na fe wa asem bra na ye nhwensiesie ma wo 0530 507849 0530 507849 0530 507849 Mame fast da PSA enkoma me producers na Nabila Kantanka won spatus kwadwo sa akode afa streaming ho MCR eye Beluchi na afa na ya wo mo adaro mo de enko Facebook na afa onua TV ma nso nya bi ehwe ye nyame nhira mu nyina yeda mo ase se mo bua ma adwumadie no course so na enne ye free ase ya pa ye ko Fanti New Town Anglican asori na chi wo pe enra ye bo mo nkaye se ya nkasa ye wo fa ya de nyina na Nabila Kantanka ye de no edi akonwa wo ho nti okosai enti ne ya fa eye tuntum afira nne na ye nyina ye betena atena so no tuntum saa enti ye kɔ na yakotai na chi ama no asai na awiai bibia nso atimi akonkan enti ye sramo na Nabila adofo nyina mo nhia ye ho ye koya ya hyase ya no enti ye kɔ no mesen ne ye nkɔ na mama anti bi se ye nyina akonya we so na ye mfa etiri nkwansem emfama na Nabila se nyame nka ne ho na djuma wo kodie nyina no enye nhira na botaye nti ohene ne hu ye won ho anasa ni so ade hu no hu ye die mpo hu won ho enti wode sa akonwa ne ma no nyame ma no enko animu na entre enye fe na bibia so ntimi nko nkan nti ye kɔ na yakobo na Nabila ama no esai nyame ya adom wo china ye besanso ahia ewo djumadie kro ya so wote peginka wote papa jeso enka ye kɔ nyame ya adom wo china be hia medin Akua Ofosuhemaa Boateng ofrɛ me Awuraa meje wo smetena mu de ma beaches pio gabranti bi baabi a obi nyame onka ho nyame ya adom wo china hia ye sports team no etwa so de amamo ya dam wase amamo